축하하고 시작하겠습니다. 진짜 залбираад эхэлцгээе хэдүүлээ. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 아룡 их эзэн минь надад тасалбал өргөе. 우리를 사랑하셔서 오늘도 새벽부터 우리에게 귀한 진리의 말씀을 깨우쳐 주시고 오늘 또 요한이서를 통해 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. Эзэн минь та шинэ өдрийг ч гэсэн өөрийнхөө нандин үгээр эзлэн ялангуяа Иохан 2 дугаар Иохан номоор биднэрт таны үннийг ойлгох боломжийг өгч байгаагийн төлөө талархъя. 이 시간에 주시는 말씀들이 우리의 인생 여정 속에 하나님의 뜻을 순종하고 또 하나님의 지혜로 세상을 이길 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь таны үгээр дамжуулаад бид нар энэ дэлхийд амьдрах энэ хугацаанд таны мэрэгэн ухааныг ойлгож түүний дагуу амьдрахад тусалж өгөөч. 몽골에 있는 우리 믿음의 동역자들 하나님께서 축복하셔서 그 모든 환경에 하나님이 함께 하시고 도우시옵소서. Эзэн минь Монголд байгаа таны хүмүүсээр та хамт байж таны үннийг ойлгож таны үнэн дотор хамт байлгаж өгөөч. 통역하는 우리 오가나 사모님을 축복하시고 또 부족한 종을 오늘 강건케 하셔서 말씀을 바로 전하게 하여 주시옵소서. Эзэн минь таныг үгийг дамжуулж байгаа таны хүн болон таны үгийг хөрвүүлж байгаа таны хүний дээрч таны мэрэгэн ухаан таны заавар бас таны удирдлага таны хүч чадал байх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 우리 출석을 좀 부르도록 하겠습니다. Адилхан эцэг бүсгүй. 후바에르 байна. 3월 26일이죠. 무우생 사모님. байна. 자, 강바트. байна. 남준마. байна. 또 그다음에 난짓. байна. 네, 오셨지요. 또 팜자부. байна. 네. 자, 언흥 들어오셨어? 언흥 안 들어왔어요. 또 게를레. байна. 네네. 또 바이갈르 안 들어왔고요. 어윤. 네, 어윤 들어왔어요. 네. 들어왔습니다. 지금 몽골 날씨는 많이 풀렸죠, 지금? 네. 네, 많이 불리고 있어요, 목사님. 네네. 그래도 밤에는 영하로 내려가기도 하고요. 네네네. 가만히 있어. 이게 차가 길에 훑은 매너. 진짜 가서 걸어댄대. 가만히 있어. 소리가 잘 들리나요? Өчигдөр хасах нэгтэй байсан шүү дээ. 어젯밤에는 영하 1도였대. 네네. 예. 그러면은 뭐 별로 춥지 않네 이제. 다행이네요. 자, 그쪽에 잘 들리지요? 거기. 지금 학생들 표정이 뭐 잘 안 들리는 것 같은 그런 느낌이 들어서. 어디 잘 들리나요? 네, 잘 들리고 있습니다. 네. 만약에 또 다들 잘하는 뉴스 잘 선수가 없이 잘했을 텐데. 다 지금 선수가 없이 잘했다 보다. 네. Hello. 네. 잘 들리죠? 그러면 우리가 지난번에 요한 2서 말씀을 우리가 좀 살펴봤습니다. 여기
10절에 있는 말씀까지 살폈는데 먼저 우리가 그 9절 말씀을 좀 한번 살펴보면 지내쳐 그리스도의 교훈 안에 거하지 아니하는 자는 하나님을 모시지 못한다라고 말씀을 했어요. За хэдүүлээ 2 дугаар явах номноос үзэж байгаа шүү дээ тий. 2 дугаар явах номны 8 дугаар ишлэгийг үзсэн. Одоо 9 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэн дээр юу юм гэхээр 그 지내쳐라는 말 지난번에 한번 좀 설명을 했는데 지나쳐라는 말은 다른 진리에서 떠난 사람들을 이야기를 합니다. за 9 дугаар ишлэлээр харах юм бол хитэрч гэсэн тий. хитэрч Христийн сургаал дотор байдаггүй хинт ч бурхан байхгүй гэдгсэн. 특별히 어떤 바른 진리라면 예수님이 육체로 오심을 부정하는 행위, 그것이 지나친 거예요. Тэгээ ялангуяа хитэрч гэдэг нь ямар утгыг хэлж байгаа гэхээр эзэн Есүсийн үгэн дотор гэсэн тий. үгэн дотор байхгүй буюу үгнээс нь илүү хэтрүүлж байгаа зүйлийг хитэрч хэлж байгаа. 또 구원의 질서를 파괴하는 그런 잘못된 철학이라든지 가르침들, 그것이 어떻게 보면 교회 안에 들어와서 신앙인 것처럼 포장한 것이 지나친 겁니다. Тэгээ бас яаж юм гэхээр чинь бас нөгөө талаараа эзний үгэн дотор мөн чуулган дотор тэ эсвэл Христийн тогтоосон тодорхой нэг хэн хэмжээ гэж байгаа. Тэр хэн хэмжээгээс хэтрэх чуулганд тэрийг нэг өөрсдийн дүрм юм шиг тогтоо. Тэгээ ийм байдлуудыг болоод хэтрэх гэж яриад. 자, 이런 사람은 다 하나님을 모시지 못한다고 그랬어요. Тэгээ эцсийн дүндээ яг гэсэн бай тийм хүмүүсийг Бурхны хайр дотор байхгүй гэж хэлсэн тийм. 하나님을 모시지 못한다고 하는 것은 하나님과 여기 모시지 못한다고 할 때 하나님과 교제하지 못한다. 그런 단어의 의미를 갖고 있습니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны хайр дотор байхгүй гэдэг нэг талаараа Бурхан түүнд байхгүй гэсэн утга байхгүй. Бурхан түүнд байхгүй гэдэг нь юу гэж хэлж чинь Бурхантай харилцаа байхгүй. Бурхантай харилцаж чадахгүй гэсэн утгаас хэлж байгаа. 그래서 교제하지 못한다고 하는 의미는 그 사람들이 하나님의 은혜에서 떠나 있고 하나님의 백성이 아니다라고 하는 어찌 보면 메시지라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр шууд утгаараа Бурхантай байхгүй гэсэн чинь Бурхны ард түмэн биш гэсэн утгаас орж ирж байгаа гэсэн үг. 교훈 안에 거하는 그 사람이 아버지와 아들을 모신다고 그랬죠. За тэгвэл гота эзэн дотор байгаа хүмүүсээр эсвэл эцэг ба хүүг хүлээж авах гэсэн тийм. 자, 예수 그리스도의 바른 진리와 그 복음 안에서 어찌 보면 구원을 받고 그 말씀대로 살아가는 사람, 그런 사람은 성부와 성자와 더불어서 어찌 보면 같이 교제하게 되고 그 은혜 안에서 살아가게 된다는 뜻이에요. Өөрөөр хэлбэл сайн мэдээ байдаг гэдэг нь болохоор чинь эцгийн дотор байх үед эцэгтэй хамт мөн хүүгийн дотор байна гэсэн утга байдаг. 결과적으로 하나님은 진리와 함께 하신다고 하는 것을 분명히 교훈하는 메시지입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бурхан өөрөө үнэн учраас бурхантай хамт байна гэдэг нь үнэнтэй хамт байна гэсэн утга гэсэн. 그래서 우리가 바른 복음은 특별히 이제 바른 복음을 바른 진리라고 하면 그 진리 안에서 하나님과 온전한 교제가 있다는 것을 우리가 분명히 깨달아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр одоо үнэн дотор байна гэдэг нь өөрөө бурхантай хамт байх гэдэг яг хамт одоо тийм утга хамт байдаг учраас бид нэр үүнийг ч гэсэн бас бодох хэрэгтэй. Бурхантай байлаа гэдэг дээр би ч гэсэн тэгвэл үнэнтэй бас хамт байгаа мó гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. 그래서 지나친 사람들과 교제하지 말라고 여기 10절에 말씀했죠. Тэгвэл одоо 9-р 10-р ишлэлээр тэгсэн тэгэх юм бол тийм хүмүүстэй яагаар гэсэн бэ? Битгий одоо ойр байгаарэ буюу битгий харьцаа гэж хэлсэн. 자, 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라고 그랬습니다. Тэгээ юу гэсэн үг вэ? Хэн нэгэн танил дээр ирэхдээ сургаалыг авчрахгүй бол түүний гэртээс битгий орол бүр битгий мэндэл гэж байна тийм. 그
그래서 제가 지난번에 말씀을 좀 전했지요. 여기 다른 복음을 가지지 않은 거짓된 진리를 가지고 있는 사람이 때로는 형제도 될 수 있고 자녀도 될 수 있습니다. 친척도 될 수 있고. 자, 그럴 때 그 사람들을 집에 들이지도 말고 인사도 하지 마라 할 때 정말 우리가 그 사람들을 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말아야 되느냐 하는 그런 이야기를 한 적이 있었죠. Бодож үзэх нь юу байгаа гэхээр чинь нэгсэн тийм ээ ясан дээр үнэн байхгүй хон байхгүй тэр хүмүүс нь юу вэ? Бидний эргэн тойронд ч байхыг үгүйсэхгүй гэсэн те чуулган дотор маань ч байж болно. Бүр одоо те гэр дотор маань төрсэн ах нэгч дүүс дотор маань ч байхыг үгүйсэхгүй. За тэгвэл хэдүүлээ тэр хүмүүстэй тэр хүмүүсийг гэртээ ч оруулахгүй мэдлэгчгүй бай гэсэн утга юм уу? Энэ талаар юу одоо те юу ч бодож байна вэ? 자, 여기 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라고 하는 의미는 아까 교제의 개념에서 그 사람들과 어찌 보면 진리의 말씀을 가지고 그들과 교제를 한다든지 때로는 그들과 동질성을 가지고 살아가는 그러한 모습들을 하지 말라는 뜻이에요. 동질성을 가지고 살아가라는 것은 예, 동질성이라고 하는 것은 뭐냐면 같은 생각과 의식을 가지고 같은 교훈을 가지고 어찌 보면 같이 화합하려고 하는 같이 뭐 연합하려고 하는 그런 생각을 하지 말라는 뜻입니다. 네. Тэгэхээр юу гэсэн утгатай гэхээр одоо юу гэдгийг шууд утгаараа хараа тэдний үзэл бодлыг нь бодолтой нийцээл те тэдний одоо нөгөө хамт байж байгаа магадгүй зан үйл хийгээд ч юм уу ямар нэг юм хийх үед нь гэтээ ах トゥ юм чи очие даа гэдэг ч юм хамтраад ч юм уу те битгий ингээрэй гэсэн утга гэсэн. Одоо бүү мэдлэрээ бүү одоо гэтээ бүү оруулах гэдэг нь тэдний үзэл бодлыг өөртөө хүлээж битгий аваарай. битгий ингээд нөгөө тэрийг нь одоо нэгдэж нэвчээрэй гэсэн утга. 자, 그를 집에 들인다고 하는 것은 어떤 부분에서 보면 그가 잘못되었지만 그 잘못된 것을 용납한다라고 하는 의미가 거기 담겨 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ чи гэртээ битгий оруулах гэсэн утгад нь юу болор чинь төдгэрийн сайн биш зөв биш хийж байгаа тэр үйлчлүүдийг нь өөртөө одоо хүлээж бүжшөөрэй гэсэн утгалж хүлээж зөвшөөрөх байгаа гэсэн. 또 인사한다라고 하는 것도 우리가 가지고 있는 진리를 양보하고 그들의 것을 받아들인다라는 의미가 있어요. За тэгэнгүүт бас яаж гэхэлэр чинь бид нэр одоо нөгөө тэдэнд хүлээж авах гэдэг чинь одоо юу гэдэг хүлээн зөвшөөрөх гэсэн утга бас явж байгаа гэсэн үг. 그래서 인사라고 하는 것은 상대편을 존중하는 어떤 모습의 그 표현이라고 볼 수 있죠. Тэгээ шууд бас нөгөө утгаар хэдүүлээ харах юм бол одоо тэр хүлээн битээ аваарай гэдэг нь болохоор чинь те одоо үзэл бодлын хувьд ч гэсэндээ байдгал юм шиг тэгж хүлээж авч болохгүй гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 그래서 여기 사도 요한은 이러한 메시지를 통해서 이 거짓된 진리를 가지고 있는 사람과 교제하는 것이 얼마나 위험한 그런 행동인가를 경고하는 메시지로 이렇게 던져준 겁니다. За тэгэнгүүт өнөөдөр энэ чи болохоор Илч Иохан хэлж байгаа тийм тэдний одоо байгаа байдалтай эвлэрээ хүлээж аваад за тэгдэг өглөөнд ширх нь ямар нэг аюултай гэдэг энэ чи хэлж өгч. 그래서 11절에 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자임이라라고 얘기한 거예요. 그래서. За тэгээ 11-ийг харах юм бол үгсэн бэ. Түүнтэй мэндэлж буй нь ёрын үйлсэд нь оролцож буй хэрэг юм аа гэж хэлсэн. 그래서 인사라고 하는 것은 상대편을 그들의 생각과 그들의 사고를 받아들이고 존중한다라고 하는 의미이기 때문에 우리가 결코 이 악한 자들과 교제해서는 안 된다고 하는 것을 분명히 말씀하고 있는 거예요. Тэгэхээр бид нэр тэрийг харахтаа ер нь бол нөгөө нэг би зүгээр ах トゥ угээ би зүгээр л хүлээж авч байгаа гэж ерөөсөө бодож болохгүй гэсэн байх нь тий. 그래서 혹시라도 여러분들도 여러분들의 형제 또 자녀들 또 친척들 가운데 이 거짓된 진리를 가지고 다가오면 그들과 어떤 진리를 가지고 논쟁을 하거나 또 진리를 가지고 같이 대화를 나누지 않도록 하는 것이 좋습니다.
Тэгэхээр бид нэртэй таны эргэн тойронд байгаа тэгээ таны гэсэн хүмүүс дотор ямар нэгэн буруу зүйл байлаа гэж гэхэд тэдгээрийг нэг гэртээ оруулахгүй гэдэг шиг хүлээж авахгүй. Тэгээ өөртөө оруулахгүй хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нь чухлаа гэсэн. 그러면 그 사람들을 죽도록 내버려 둘 거냐? 물론 고린도전서에는 이렇게 진리에서 미혹된 자를 옳은 길로 인도해 나가면 그 사람은 참 하나님이 얼마나 기뻐하시는가를 메시지로 말씀을 전한 적이 있습니다. Тэгээ нэгдүгээр Коринт номыг харах юм бол юу гэдэг те тэгвэл гажсан хитэрч өөр зам руу орсон ах дүүсийг бид нэртэй 그렇지만은 중요한 것은 그 잘못된 진리를 가지고 있는 사람과 교제하다가 자칫 자신의 신앙을 타협하고 자신의 신앙을 양보하는 그런 가운데 있을 수가 있습니다. Гэтэ яадаг гэхээр би ах дүүсээ аврах гэж байна гэж ортоод очингуудаа өөрөө ч гэсэндээ үгүй эн чинь бас зүгээр юм уу гэд одоо дагаад явцсан боيو өөрийнхөө итгэлийг өөрнийг мэдхэд нөгөө итгэлийн замаасаа холдоод явахаас аюул бас байдаг зарим хүмүүст. 특별히 이런 경우가 있어요. 이 이단들이라든지 잘못된 진리를 가지고 있는 사람들은 거기서 체계적으로 그러한 부분들을 훈련을 받았기 때문에 우리가 제대로 대비하지 않고 그 사람들에게 다가가면 상당히 곤란한 일들을 많이 만납니다. Тэгээ ялангуяа одоо нөгөө нэг жишээлх юм бол нөгөө буруу урсгал руу орцсон хүмүүс үү тэднийг би ах дүүсээ аврах гэж байна аврахын тулд тэрийг ойлгоё гэж очдог. Очингуудаа яадаг гэхээр нэрээ ингэснээр одоо юу гэдэг те эцсийн бишээлүүд ингээд ч юм уу шал өөр юм ярьж явдаг хүмүүс байдаг. 여기도 지금 그렇습니다. 우리가 여기 교회도 신천지가 계속해서 그만오라고 하는데도 계속해서 찾아옵니다. 그 사람 포기하지 않고. 그런데 그 친구들 한번 제가 받아들여서 대화를 나눠보니까 보통 훈련받은 애들이 아니에요. Одоо тэгэхээр жишээлх юм бол эсэргээрээ бүр яаж гэхээр нөгөө буруу урсгалынхан хүртэл бид нар л баг ирдэг болсон те ирээд өөрсдөө асуудаг. Тэгээ бүр ингээд гэтээ тийм хүмүүсийг бид нэг дотоо унуулж болохгүй. Яагаад тэгэхээр нэг удаа жишээлх юм бол пастор тийм хүнтэй уулзч үтсэн гэж байхгүй. Гэтэл тэр хүмүүсээс зүгээр нэг одоо зүгээр нэг цааны итгэгч нар шиг тийм шууд сулаанд ирээд тасгал авсан хүмүүс биш байгаад. Бүр ингээд нөө одоо дадлагч ирсэн хүмүүс. 저 같은 경우는 그래도 오랫동안 성경을 연구하고 또 오랫동안 신학교에서 가르치고 그러면서 성경의 전반적인 모든 것을 다 파악하고 이해하기 때문에 그들이 말하는 것을 금세 알아듣습니다. 그래서 잘못됐다는 걸 금방 알기 때문에 그 사람들이 여기 와서 무슨 소리를 해도 저를 이기지는 못해요. 그러나 내가 이렇게 가만히 생각해 볼 때 그들의 말을 일반 성도들 또 진리를 잘 모르는 사람은 이기지를 못하겠구나라는 것을 깨달았어요. Тэгээ одоо жишээлх юм бол яг пастрын хувьд болохоор тодорхой хэмжээний те бас нэг хэдэн жилд хэдэн аймс илүү илээсэн гэдэг шиг те библийг судлаад ингээд явж байгаа хүний хувьд болохоор тэр хүний ярианы тэр өмнөөс нь гэх юм уу тэднээс нь энэ арай л нэг л биш байна гэдэг шууд ингээд ойлгосч байгаа гэж. Гэтэл яг ингээд харах юм бол жирийн гэх юм уу те яг сураад явж байгаа хүмүүсийн хувьд гэх юм бол аль хэдийн тэр хүмүүсийг дагаад явах хуйцаар тийм одоо туршлагатай байсан гэж нэг тэр буруу урсгалыг хүн. 되도록이면 물론 믿음의 자녀들이나 그런 경우는 괜찮지만 또 그렇게 좀 잘못된 사람들 뭐 집에 올 때 뭐 오지 마라 뭐 인사도 안 하고 그렇게는 안 하죠. 분명 인사도 하고 또 뭐 먹을 것도 같이 나눠주고 하지만 그러나 그 사람들에 대해서 우리가 알 수 있는 것은 바른 진리를 양보하거나 그들과 타협하는 행위는 결코 옳지 않다고 하는 것을 명심해야 됩니다. Тэгээ бидний үлдэхэд магадгүй таны ахвчтай өсөлтсөн тийм бидний мэдгэрэл буруу урсгалд орсон хүмүүс гэсэн байхыг үүсэхгүй шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ тэглээ гэхэд тэр хүмүүсийг үгтэй чи яста буруу би зөв чи бол яв гэдэг ингээд гэж болохгүй шүү дээ тийм. Харин яг хөглөрөө тэр хүмүүсийн мэдээж хэрэг бид нэр тийм эзэн дотор мэдлж болно тий тодорхой хэмжээний гэхдээ
бүр би энийг даалан дийлэндээ гэдэг ч юм уу. Тэр үзэл бодол суртал сургаал тэр хуулуур нь бүрэн гүнзгий орохгүй байх хэрэгтэй гэсэн. 이제 사도 요한이 마지막으로 인사를 합니다. 여기 12절 말씀에 내가 너에게 쓸 것이 많으나 종이와 목으로 쓰기를 원하지 아니한다라고 얘기했습니다. За тэгээ 12 дугаар ишлэлээс харах юм бол Элч Яохан тэднэрт одоо мэдчилгээ явуулж байна тийм ээ. За би та нарт ингээд тэгээ бичмэр зүйл олон байгаа. Гэтэ цаас бэхий бус харин над дээр очиод нүрээрээ уулзах хүсэж байна гэж хэлсэн. 자, 요한일서를 보면 아주 짧은 편지지요. Энэ 2 дугаар Яохан нэг талаараа Библи гэхдээ ингээ харах юм бол маш тийм богинохон загталчтай тийм ээ. Нэг бүлэгтэй. 그런데 사도 요한의 마음은 사실은 그들에게 많은 말씀들을 하고 싶었다고 하는 것을 읽어볼 수가 있지요. Тэгэл энэ одоо Элч Яоханы бүнүүдээс харах юм бол тэднэрт юу уул нь бол захих юм их л байна да гэдэг ингээд мэдэрэгдэж байгаа. 자, 종이와 목으로 쓰기를 원하지 아니한다고 할 때 이것은 어떻게 보면 그 아래에 있는 것처럼 오히려 너희에게 가서 대면하여 말하려고 한다라는 이 말씀을 통해서 사도 바울이 사도 요한이 이 편지를 받는 부녀에게 참 얼마나 그들을 사랑하고 있는지 그 진심을 이렇게 표현했다고 볼 수 있습니다. Тэгээ энэ хичнээн ингээд одоо богинохон ийм боловч хэдүүлээ эндээс явах гэхээр Элч Яохан одоо тухайн үеийн загтал хэлгээж байгаа итгэгч нарын талаар хичнээн их сэтгэл тавьж хичнээн их хайрлаж хичнээн их ингээд нэг анхаарч байгаа гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. 어떻게 보면 두 가지 의미가 있다고 볼 수 있어요. 사도 바울이 왜 직접 가서 그들에게 대면해서 말하려고 하느냐? 첫 번째로는 사도 바울이 직접 가서 대면해서 말할 때 그들에게 바른 진리가 무엇인가를 더욱 확신 있게 전달할 수 있기 때문에 그런 겁니다. За тэгээд нэг талаараа болохоор эндээс бид нэр Иохны номнуудаас юу харах гэхээр Элч Яохан яг зөв яг үнэхээр үннийх нь тэр зөв нь аль нь вэ гэдгийг тодорхойгоор ингээд нөгөө олон юм нуршихгүйгээр шууд хэлж өгч байгаа. 또 두 번째로는 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 한 것을 보니까 사도 요한이 직접 갈 때 그에게 임하신 하나님의 역사와 성령의 감동을 통해서 그들이 바른 진리의 확실한 증거를 깨달을 수 있기 때문에 그런 겁니다. За тэгээ харин нөгөө талаар яасан бэ? Үнэннийг тийм ээ бүрэн ойлгохыг ингээд одоо ойлгохын төлөө хичээсэн гэж байна. Тэгээ дараад нь яг гэхээр энэ хичээлдээ зөвхөн бичиг болгон цаасаар бичгээс илүүгээр шууд очиод нүрээрээ тулж агаад ингээд ярилцсан гэж хэлсэн. 자, 지금 저도 마찬가지죠. 저도 마찬가지. 여러분들에게 만약에 편지만 한다고 하면 또 이렇게 줌으로 이렇게 인터넷으로 보는 것도 뭐 반갑지만 직접 가서 보고 여러분들과 같이 대화를 하고 여러분들에게 같이 교제를 나눌 때 내가 가지고 있는 것을 더 확실하게 전달할 수가 있죠. Тэгээ мэдээж хэрэг пастор ч гэсэн тэгдэг те. Гэтэл ингээд 7 хоногийн 4 удаа тодорхой хэмжээний зүүмээр ингээд уулзж байгаа боловч яг тэр одоо сүнсний эцэг хүний хувьд яач юм гэхээр боддоор Монголд хурч ирээд тэгээ нүрээ хараад хамтдаа тэгээ даарсан ч гэсэндээ уулзаад ингээд илүү чухал гэж байна. 그래서 여러분들이 특별히 교회 안에서도 신방 가는 것을 좀 열심히 해야 됩니다. 신방 가는 거. бас чуулганыхаа дотор нэг нэгнийдээ нүрээр толж очиж уулзах гэдэг энэ цагийг гаргах нь илүү чухал бас байдаг. Бид нөгөө монголоор болохоор хэдүүлээ чинь нэгнийдээ зочлон гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Зочлон тэрэн шиг тийм зочлох цагуудыг. 약한 사람이나 또 시험에 든 사람이나 또 아픈 사람이나 이런 사람들을 전화로 하는 것보다도 직접 가서 같이 대화를 나누고 그들에게 기도해주고 그들에게 말씀을 전하는 것이 더 큰 효과가 있어요. 그래서. Тэгэхээр бид нэр одоо утсаар ч юм уу ёгаар гэдгийг видео колоор ч юм уу
За залбираад ингэн чухал ч гэсэндээ шууд боддоор очоод тий одоо гар бариад хөрөлцөөд гар тавьж залбираад тий ингэн ч гэсэндээ өсөлтөнд бас эдгэрэлт их бас нөлөөтэй. 여기 마지막으로 택하심을 받은 내 자매의 자녀들이 내게 문안하느니라 라고 이렇게 마지막 문안 인사로 편지를 마칩니다. За одоо хамгийн сүүлд нь юу гэсэн бэ? Сонгогдсон эгчийн чинь хүүхдүүд чамд мэд хүргэж байна гэж хэлээд захиагаа дуусгаж байгаа тийм. 자, 여기 말씀을 보면 택하심을 받은 사람이라고 얘기했어요. Эндээс сонгогдсон гэдэг үг орж ирсэн ба тийм. 자, 택하심을 받았다고 사도 요인 표현할 때 그들이 예수 그리스도를 통해서 구원함을 받고 그들은 하나님의 백성이다라고 공식적으로 선포한 겁니다. За сонгогдсон гэдэг үгийг хэрэгэлсэн шалтгаан нь болохоор чинь бид нэр Бурхны шүү гэдгийг за бас тэд нэр эзэн Есүсээр тусгаарлагдсан хүмүүс шүү гэсэн мессежүүдэд давхар өгч байгаа гэсэн үг. 특별히 여기 택하심이라고 하는 것은 우리가 사도 바울의 어떤 신학적인 사상에서 중요한 선택의 어떤 개념이 이게 담겨 있지만 Тэг ялангуяа одоо тэн дээр те эзэн Есүсийг хүлээж авсан буюу тусгаарлагдсан хүмүүс гэсэн энэ утга бас байгаагийн хажуугаар 또 베드로나 또 사도 요한도 하나님의 선택에 의해서 우리가 구원을 받는다라고 하는 것을 명확히 했다고 볼 수 있습니다. За нөгөө талаараа бас ямар утгатай нөлөө чинь аврал авна гэдэг чинь өөрөө бурхан өөрөө сонгосон хүмүүстэй өгдөг юм а гэсэн мессежээс давхар явж байгаа гэсэн. 내 자매의 자녀들이 내게 문안한다고 할 때 그 교회가 어찌 보면 또 다른 교회들을 세웠다고 하는 것을 여기서 느낄 수가 있어요. Энэ дээр харах юм бол бас ингэсэн те эгчийн чинь хүүхдүүдэд хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ агуулга дотор болохоор чинь те бас одоо нэгдүгээр үеийнхэн гэж ярих юм уу? Биднийг нэгдүгээр үе гэх юм бол бид нар өөр хүүхдүүд чинь хоёрдугаар үе гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний үе болон дараагийн үеийнхэн ч гэсэндээ эзэн дотор сонголтуудаа аваад ингээд сонгогдсон хүмүүсээс гарч ирсэн гэсэн утгыг хэлж байгаа гэсэн. 문맥으로 보면 내 자매의 자녀들이 문안한다고 할 때 자매는 일반적으로 교회를 섬기는 어떤 어머니가 있다고 하면 그 어머니의 또 다른 형제들을 얘기하죠. 그 자매. Тэгэхээр энэ дэр сонгогдсон эгч гэж байгаа нь болохоор чинь одоо биднийхээр бол бид нартай яг хамт мөр зэрэгцэд үйлчилж байгаа тий. Өөрөөр хэлбэл нэг таньдаг итгэгч нар гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Харин тэдний өөр хүмүүстэй чинь тэдний дараагийн үеийнхэн гэсэн утгаас хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. 또 그 자매의 자녀들이라고 하는 거 보니까 어떻게 보면 어머니 입장에서는 조카들이라고 볼 수 있겠죠. 그들이 내게 문안한다는 뜻이에요. Тэгэхээр тэд нар буюу тэр дараагийн үеийнхэн танд нэмэлт өгч байгаа гэсэн. 근데 이 말은 단순하게 그저 혈육 간에 또 자기 여동생들이 그 자녀들이 나에게 인사하는구나 라는 뉘앙스가 아니라 사실은 지난번에 얘기한 것처럼 여기 그 부녀라고 하는 그 사람은 어느 교회의 지도자고 그 교회를 통해서 또 다른 교회가 세워졌다고 하는 것을 우리가 깨닫고 그들이 같이 사도 요한과 더불어서 그 교회를 같이 격려하고 위로하고 있다고 하는 것을 알 수가 있어요. За тэгэхээр одоо энэ дээр нэг хүүхдүүд гэхэлэр бид нар болохоор эгчдөөс гэж ойлгох гэдэг тийм үр хүүхдүүд гэхэлэр тэрнээс илүүгээр итгэлийн одоо дараагийн үе буюу итгэлийн хүүхдүүд гэсэн үг. Тэгэхээр итгэлийн хүүхдүүд маань хүүхдүүд буюу тэднэрээр магадгүй одоо тэднэрээр дараагийн бас нэгэн шинэ үеийн чуулган тэднэр нээгдсэн бөгөөд тэрэнд нь бас ингээд их жоохон ч гэсэндээ бас өөрчилж байгаа тийм гэдгийг ингээд эндээс илүү харж болно. 자, 우리가 고린도 전서 1장 2절에 있는 것처럼 각처에서 그리스도 예수의 이름을 부르는 모든 자들과 이런 표현을 통해서 이 교회라고 하는 것은 어찌 보면 연합체라고 이렇게 생각하면 아주 좋습니다. 연합체.
Тэгээд хэдүүлээ бид нарыг болохоор 1-р Коринт 2-р Коринт номон дээр харах юм бол эзний сүм нэгдэл те одоо нөгөө хамтрал гэдэг хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр утгаар нь буюу чуулган гэдэг утга бол нэгдлийн хамтрал те хүмүүсийн нэгдэл гэдгийг хэдүүлээ бас ингээд бодох ёстой. 자, 그리스도 안에서 어떻게 보면 바른 신앙과 바른 구원의 도리로 하나가 된 공동체입니다. Нэг талаараа бол те Христийн дотор Христ гэдэг нэгэн суурин дээр босгогдсон одоо хүмүүсийн нэгдэл байгаа шүү дээ тийм ээ. 그래서 서로 이렇게 격려하고 서로 바른 진리 안에서 교제를 나눔으로 그 교회가 흔들리지 않고 더욱더 견고해질 수 있다고 하는 것을 이런 메시지를 통해서 우리가 발견할 수가 있습니다. Тэгэхээр бид нэр тиймэрхүү те тэр утгаар нь эзэн дотор байгаа тэр хүмүүс чуулганы нэгдлүүд болохоор яадаг гэхээр чинь бие биенийг зоригжуулах, тэгээ тайвшруулах гэдэг үгнүүд дээр бид нэр их бас анхаарах хэрэгтэй. 요한 2서를 이렇게 해서 마치고요. 우리가 이제 요한 3서를 공부하도록 하겠습니다. За хэдүүлээ одоо Иохан 2-р Иохан номыг ингээд дуусчихаа гэсэн. Тэгэхээр одоо 3-р Иохан дээр орно. 요한 3서도 역시 저자는 사도 요한입니다. За тэгээд 3-р Иохан номын бичигч нь мөн адил Илч Иохан байна. 요한 3서도 요한 2서를 기록한 뒤에 얼마 지나지 않아서 보낸 서신이에요. За энэ 3-р Иоханыг болохоор 2-р Иохан номыг илгээснээс хойш нэг удаагүйгээр илгээсэн баг. 특별히 여기 사도 요한이 기록했다고 하는 그런 증거는 물론 문체나 또 그 어떤 그 내용 속에 사도 요한이 증거하는 그 진리의 내용과 아주 같은 그런 어떤 단어들이 많이 나옵니다. Тэгээ энэ 3-р Иохан номыг Илч Иохан бичсэн гэдэг баталгаанд хаана байгаа вэ гэхээр яг нөгөө доторх агуулгыг хараад үзэх юм бол өмнөх Иохан номнууд дээр бичигдсэн жишээл үнний талаар агуулга тий тэдгээр нөгөө өөр агуулгууд ч гэсэндээ мөн давтагдаж орж байгаа гэж. 그래서 이 동일한 요한 1서나 2서나 동일한 어떤 메시지가 등장하는데요. 진리란 말이 한 5번 나옵니다. 진리란. Одоо үнэн гэдэг үг 5 удаа гарч. 또 수신자에 대해서 호칭이 요한 1서나 2서하고 마찬가지로 여기도 사랑하는 자에게 편지한다라고 이렇게 표현합니다. За тэг бичгчийн одоо нөгөө илгээгч талаас нь юу ч юм гэхээр яг л алгаахгүй 1-р Иохан болон 2-р Иохан дээр байгаачлан хайр төгтүүдтэй бичиж байна гэсэн ийм агуулга дандаа гарч байгаа. 또 중심 사상은 요한 1서도 그렇고 2서도 그렇고 3서도 중심 사상은 뭐냐면 진리 안에서 행하고 악을 본받지 말라는 거예요. За тэгээд яг ол мессежийг харах юм бол мөн ял 1-р Иохан болон 2-р Иохан дээр гарч ирсэн нийтлэхэн тэгээд үнэн дотор байж худал хуурмыг бүх үлэн зөвшөөрөө гэсэн утга гарч. 또 거짓된 것을 용납하지 말라 하는 것이 중심 사상입니다. За тэгээд бас хуурамч зүйлсүүдийг бүх хүлээж аваарай гэсэн утга бас байгаа. 이것이 어떻게 보면 요한 3서에서 등장하는 어떻게 보면 사도 요한이 저자로서의 분명한 어떻게 보면 의심할 수 없는 사실이라는 것을 알 수 있죠. Тэгэхээр энэ дээр энэ мэдчлэн зүйлүүд бид нэр юу гэж төвлөрөө 3-р Иохны ч гэсэндээ Илч Иохан бичсэн байна гэдэг бас ингэж мэдэж болохоор. 요한 3서의 수신자는 여기 1절에 보니까 장로인 나는 사랑하는 가이오 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라 한 거 보니까 가이오라는 사람에게 편지를 보냈어요. За энэ 3-р Иохны 1-р эшлэлийг харах бол ахлагч би үнэн дотор чин хайрт Кайда бичлээ гэсэн үг тийм. Энэ харах юм бол Кай гэдэг хүнд бичсэн загтлын хэсэг байна гэдэг харж байна. 그런데 여기 이 가이오라고 하는 사람이 도대체 어떤 사람인지는 분명하진 않습니다.
За гэхдээ яг ингээ харах юм бол энэ Кай гэдэг хүн яг ямар хүн юм болоо гэдэг талаар тодорхой бас мэддэхгүй байна. 이 성경에는 가요라는 이름을 가진 사람이 여러 사람이 등장을 해요. Тэгээ энэ Кай гэдэг нэрүүд Библиэлд нэлээд гарч ирж байгаа. Дандаа өөр хүмүүс. 사도행전 19장 29절에 보면 마게도냐 사람 가이오가 등장합니다. Жишээлх юм бол Үйлс номны 19 дугаар бүлгийн 29 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэнцээ Македонд байдаг Кай гэдэг хүн гарч ирж байна. 그런가 하면 사도행전 20장 4절에는 더베 사람 가이오라는 사람도 등장해요. За бас дахиад харах юм бол Үйлс 20-ын 4 дээр болохоор Тоба хүн Кай гэж дахиад гарч ирж байна. 로마서 16장 23절이 어떻게 보면 이 본문에 있는 가이오하고 아주 흡사한 사람인데요. 이 사람일 가능성이 많아요. 로마 사람 가이오. Ром номны Ромоосо 몇 장이라고 юм бэ? 16장 23절이에요. За тэн дээр харах юм бол Ром 16-гийн 23 дээр бас харах юм бол бас Ром хүн Кай гэсэн бас Кай гэсэн бас нэг хүн гарч ирж байна. Тэгэхээр яг энэ нөгөө Иохны бичсэн энэ Кайтай хамгийн за энэ л ээж магадгүй дээ гэж одоо илүү ойр очиж байгаа хүн болохоор Ром тэр 16-гийн 23 дээр гарч байгаа Ром хүн Кай байж магадгүй гэж үзэж байна. 또 이렇게 하고 있는데 구체적으로 어떻게 보면 누구인지는 뭐 명확하게 요한 3서에서 그려놓고 있지 않지만 여러 가지 정황으로 살펴볼 때 로마서 16장 23절에 등장하는 이 가이오가 유력하다고 볼 수 있습니다. Мэдээж хэрэг урдууныхан Библиэлд болохоор чинь яг тодорхой нутаг усын ч юм уу те ингэж шидлээгүй болохоор сайн мэдэхгүй боловч Ром тэр 16-гийн 23 дээр гарч байгаа Кай байх магадлал хамгийн өндөрөө гэж үзэж байна. 왜냐하면 이 사람에 대한 어떤 명칭이 온 교회의 식주인 가이오라고 그랬어요. Яг л энэ Ромын 23 дээр өгсөн байгаа 16-23 дээр өгсөн тэр Кайг болохоор чинь бүх чуулганыг цочлогч гэрийн эзэн гэж хэлнэ. 자, 식주인이라고 하는 의미가 어떤 의미죠? 식주인이라는 말은 ямар хүн байдаг лээ? 자, 음식으로 많은 사람들을 공개하고 섬기는 사람이다 그런 뜻이에요. За тэ бас энэ дээр өгсөн гэхээр зочлогч гэдэг үг чинь болохоор чинь хоолоор бүх хүмүүстэй тэг ядаж ингээ хоол хүнсээр ч юм уу хүмүүсийг одоо тэнхрүүлэгч хүн гэсэн утга шүү дээ тийм. 다른 말로 한다고 하면 섬기는 사람. Шууд утгаараа үйлчлэгч хүмүүс үйлчлдэг. 그래서 때로는 초대교회에 이 나그네들이 많았어요. 순회 전도자들이 많았는데 그들에게 선교비를 주고 그들의 먹을 것을 주고 잠자리를 주고 하면서 그들을 섬기는 모습. 그것이 어떻게 보면 그 시대에 여기 온교의 식주인 가이오라고 하는 사람의 삶의 자체라고 할 수 있습니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр харах юм бол гэрийн эзэн гэж хүлээж авч байгаа тийм ийм хүмүүсийн одоо үйлчлэл гэх юм уу үүрэг нь ийм байсан гэсэн. Бүх чуулганыг тийм хүлээж авах, тэдний цочлох, тийм тэднэртэй ингээд тэднийг тэнхрүүлэх гэсэн ийм үйлчлэлүүд байсан мэдэж болж байна. 그래서 로마서 16절에 등장하는 가이오가 유력하다는 것을 알 수 있어요. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ одоо яг энэ чи хэлсэнчлэн чин хин дээр Каин талаар гэж байгаа нь Ром 16-гийн 23 дээр хэлж байгаа Кай байхаа гэж бодож байна. 또 기록연대는 보통 여러 학자들의 견해가 뭐 AD 85년에서 95년 사이다. 뭐 그렇게 표현하는 사람도 있고 어떤 사람은 뭐 AD 90년에서 100년이다. 그렇게 표현하기도 하는데 보통 AD 96년에 요한 2서가 기록되었으니까 어떻게 보면 사도 요한이 이제 얼마 남지 않았습니다. 임종하기 얼마 남지 않아 자연사를 했는데 그 시간이 얼마 남지 않은 시점에서 이 편지를 보냈다고 볼 수 있어요. 그 요한 1서는 96년부터 사단이 시청했어요. 그렇죠. 보통 AD 요한 2서는 AD 96년 정도에 보낸 서신입니다.
Тэгэхээр одоо бичигдсэн оны хэдлэлийг харах юм бол хүмүүс янз бүрээр хэлдэг. Гэхдээ нөгөө 2 дугаар явахын номыг болохоор чи манай эртний 96 он хавцаа бичсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнээсээ хойш удаагүй бичсэн гэж харж байгаа. Яг л элч яахан чинь тэрнээс хойш удаагүй өнгөрсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөдөө бол 96-аас 100 оны хооронд бичсэн бол одоо гэж харж байгаа. 그래서 여기 기록연대는 AD 96년 이후라고 생각해 보면 더 정확할 것 같아요. Тэгэхээр тэгэхээр яг 96 оноос хойш бичсэн гэж ингээд одоо ойлгол илүү тодорхой байгаа. 여기 요한 3서를 기록한 중요한 목적이 있습니다. За тэгээ энэ дээр харах юм бол Иохан 3 дугаар Иохан номыг бичсэн тусгай зорилго бас байсан. 아까도 진리 안에서 행하고 악한 것을 품받지 말라는 메시지가 중심 사상이라고 그랬어요. Энэ дээр болохоор хэлсэн те эзний өмнө зөвийг хийж бас муу зүйлтэй бүү илрээрээ гэсэн мессеж байгаа гэсэн. 특별히 여기에서는 진리 안에서 살아가는 사람과 그렇지 못한 사람의 모습을 비교를 합니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол өөрөөр хэлэх юм бол энэ номон дээр үнэн дотор байгаа хүн гэж яг ямар хүн, үнэн дотор байхгүй хүн гэж ямар хүн гэдэг энэ хоёр агуулгыг харьцуулсан байдлаар нэлээд орж ирж байгаа. 자, 그런 모습을 통해서 우리가 그리스도인으로서 어떤 삶을 모델로 닮아갈 것인가 하는 숙제를 줍니다. Тэгээ тэгэнгუთ энэ харьцуултад хэмжүүлээд яаж ирэхээр бид нарыг тэгвэл одоо Христэд хүмүүс яаж амьдрах ёстой гэсэн бас нэг зөв чиг өгч байгаа гэсэн. 진리 안에서 살아가는 사람은 또 그리스도 안에서 살아가는 참된 제자의 삶은 어찌 보면 예수님이 교훈하신 대로 그 진리의 말씀을 따라 열매를 맺는 삶이라고 하는 것을 사도 요한은 이야기하고 있어요. За бас одоо юу гэж хэлэх чи ялангуяа эзэн элчийн хөвчлөөр эзэн Есүсийг Есүсийн нэрийг дуудаад Есүстэй хамт байгаа гэвэл үнэн дотор байнга үр жимсийг гаргах ёстой талаар ирж. 그리고 여기 요한 3서에서 등장하는 여기 진리 안에 살아가는 가이오나 데메디리오 이 사람들은 어찌 보면 예수 믿는 사람으로서 그들의 삶의 자체가 진리에 합당한 삶을 살았어요. За тэр тухайн үед те элчнэр аль болохоор үнэн дотор байх гээд те үнний хүмүүсээр байхын тулд хичээж ингээ амьдарч ирсэн те бүгдээрээ төвчж. 그런데 디오드레베라고 하는 사람이 등장합니다. 9절에 보면. Гэхдээ 9-р эшлэг болох юм бол Диотреф гэдэг хүн гарч. 자, 이 사람은 순회 전도자들 이런 사람들을 쫓아내고 오히려 핍박했던 사람이라고 볼 수 있어요. За тэгэнгүүт яасан блэ Диотрефиг юусэн бэ? Тэр уул нь өөрөө тэргүүн хүн гэсэн тийм. 그러니까 어찌 보면 예수를 믿는 사람으로서 진리 안에 살아간다고 하면서 진리의 삶이 무엇인가를 깨닫지를 못하고 오히려 하나님을 기쁘시게 하지 않는 진리에서 떠난 삶을 디오드레베는 살아가고 있었던 겁니다. Өөрөөр хэлбэл тэргүүн гэхээс илүүгээр тэргүүн болохыг ингээ хүсэж байгаа буюу энэ хүн үнэн нь яг юу вэ гэдгээс илүүгээр те яавал би тэргүүн одоо те нэр өөрийгөө өндөсгөх гэдэг дээр илүү анхаарч байсан ийм хүний талаар хэлж байгаа те. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн үнэннээс илүүгээр те өөр зүйл рүү илүү одоо анхаарч байсан хүн гэсэн. 그래서 요한은 사도 요한은 이런 두 사람의 모습을 통해서 어떤 모습이 제자로서 그리스도인으로서 올바른 삶의 자세인가를 교훈하고 있다고 볼 수 있어요. За тэгэхээр энэ дээр болохоор чинь одоо энэ хоёр хүнээр те Кай болон Диотреф гэдэг энэ хоёр хүнээр харьцуулт хийгээд зааж бол те яаж бид нэр амьдрах вэ? Юуг анхаарах вэ гэдэг дээр бас ингээд юу гэж байгаа гэсэн. Зөв чиг өгч ин те. 그래서 여기
내용을 한번 좀 안에 살펴보면 세 가지 모습으로 이렇게 증거를 하고, 두 가지 모습으로 증거를 하지요. За тэгэхээр бид нэр агуулгыг харах юм бол тэ хоёр янзын одоо дүр гарах нь байна тийм ээ. 첫 번째로는 1절로 8절을 보면 이 가요에 대한 칭찬과 권면을 합니다. За тэгэхээр энэ хоёр одоо библик ерөөхдөө харах юм бол нэгээс 8 дахь ишлэлээр гарч ирэн Каин дээр гарч байгаа. 자, 그다음 두 번째로는 9절로 15절인데 이 디오드렙에 대해서 정죄하고 그와 반대의 모습을 가진 데메드리오에 대해서 증거를 하는 거예요. За энэ дээр болохоор чинь харин 9-өөс 15 дугаар ишлэлээр харах юм бол Диотрефийн талаар тийм ээ. Тэгээд Диотреф болон одоо Димитр гэдэг хоёрын талаар хэлээ үзэхээр. 그래서 여기 사도 요한은 요한 3서를 통해서 우리 그리스도인들이 바른 진리를 가지고 있다고 하면 그 바른 진리를 가지고 있는 삶의 모습을 제시한다고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэртэй би зөв үнний замаар яг зөвийг ойлгож амьдрмаар байна гэвэл яах вэ гэдэг дээр одоо зүгч өгч байгаа гэсэн үг. 그래서 참 교회나 올바른 성도는 두 가지의 모습을 가지고 있어야 됩니다. Тэгээд бид нэр жинхэнэ одоо чуулган, үнний чуулган болон жинхэнэ үнний хүн гэдэг нь ямар одоо зүйлийг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг эндээс харъя. 첫째는 진리에 대해서 바로 세워져 있어야 돼요. За энэ нь болохоор хоёр зүйл байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор чинь үнний төлөө гэсэн зөв одоо суурьтай байх хэрэгтэй. 두 번째로는 진리에 합당한 삶을 살아야 됩니다. 선을 행하는 삶을 살아야 돼요. За тэгэнгүүт хоёр дахь нь болохоор чинь тэр ярьж байгаа үнэн гэдэг одоо утгаа тий амьдрал дээр харуулдаг байх хэрэгтэй гэсэн. 그리고 전도도 마찬가지입니다. 전도도 바른 진리를 가지고 우리가 전도하는 것이 가장 첫 번째 해야 될 일이고요. Бид нэр Христ одоо эснийг сайн мэдээ тарахдагч ялгаа байхгүй тий. Бид нэр хүмүүс рүү очихдаа нэгдүгээрт нь жинхэнэ үнэн гэдэг зүйлийг бариад очино. 두 번째로는 그 진리에 맞는 합당한 인격, 합당한 윤리, 합당한 도덕을 가지고 우리가 삶에서 열매를 맺어야 됩니다. Хоёрдугаарт нь болохоор тэгвэл тэр хоёрдугаарт нь юу гэхээр тэр жинхэнэ үнэн гэж хүмүүст одоо ярих гээд очиж байгаа тэр үнэнтэйгээ өөрөө одоо эвлэрсэн буюу миний амьдралаас бас тэр үнэн маань үнэртэж явах хэрэгтэй тийм амьдрал байх хэрэгтэй гэсэн. 그래서 마태복음 5장 16절 말씀에 거기 그렇게 써 있죠. 이같이 너희 빛이 사람 앞에서 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 이렇게 말씀했죠. Тэр Лука 5:16 дээр гэж байгаа тийм ээ. Та нар нарын гэрлийг дэлхий та нар гэрлээ дэлхий дээр харуулснаар эзэн бурхан энэ тийм та нарын одоо асууж байгаа тэр дэнлөө болон гэрлээр чинь дамжуулаад бурхныг бидэн штэ. 우리가 착한 행실이 있어야 됩니다. 착한 선하고 바른 행실. 그것은 남을 섬기거나 불쌍히 여기거나 돕는 그런 일들이 그 당시에 선하고 바른 행실이었어요. Бидний үйлс, бидний одоо биеийн хэлэмж, үйлдэл эдгээр зүйлсүүд нь амнаас маань илүүгээр ярьж явах хэрэгтэй. Үнэнийг гэрчилж явах хэрэгтэй гэсэн. 자, 여기 요한일서 3장 18절로 19절 한번 읽어보세요. За, 요한 일서죠. 1절 요한 3-ын 18 гэж байна. 17절부터 한번 읽어보세요. 17절. 17-аас хэлж байна шүү. 1절 요한 3-ын 17-аас 19 гэж байна шүү. За, харах юм бол дэлхийн эд хөрөнгөтэй ах トゥ гийнхээ гачигдлыг хараад түнд туслах сэтгэл үл гаргавал түүний дотор бурхныхаар хэрхэн байх вүлээ. Бяцхан хүүхдүүдээ бид үг хэлээр буус харин үйл ажил үнэнээр хайрлцгаая. Үүгээр бид үнэнийх болохоо мэдэж түүний өмнө зүрхээ татварлах болно. 아멘. 분명히 이렇게 말씀했죠. 우리가 진리를 알고 있다고 하면 그 진리를 삶에서 실천적으로 보여주는 것은 때로는 이 땅에 살아가면서 수없이 약하고 가난하고 부족한 사람들을 돕고 섬기는 것이
그것이 참 중요한 어떻게 보면 진리에 속한 모습이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол бид нэр амаараа одоо үгдгийг үнэн, зөв, хайр гэж янз бүрийн үгнүүдийг гаргаж байгаа гэвэл бидний үйлдэл маань тэрнээс л тод ингээд харагдах хэрэгтэй гэж байна тий. Одоо нөгөө бодит хэрэгжүүлэлт гэж ярьдаг. Энэ хэрэгжүүлэлт гэдэг нэг академик хэллэгээр ярихгүйгээр зөвхөн миний биеийн хэлэмж, миний тий байгаа байдал, үйлдэл тэр одоо бүх зүйлээр миний хэлэгдэж байгаа тэр үгнүүд илэрхийлэгдэж батлагдчих хэрэгтэй гэсэн үг. 그러니까 요한 3서에서는 그것을 교훈하고 있다고 볼 수 있습니다. За харин 3 дугаар явахын номон дээр юуны талаар хэлэх чинь энэ талаар тий ярьдаг мөртлөө биеэс нь одоо байдлаас амьдралаас нь үнэртдэггүй хүн ярьдаг хэрнөө амьдралаас нь үнэртдэг хүн хоёрын одоо харьцуулалтыг биднэрт ингээд зааж өгөх гэж байгаа гэсэн. 예전에 저희의 그 스승 목사님 이병규 목사님이라는 분이 그런 말씀을 하셨어요. 목사는 또 성도들은 먼저 사람이 되라는 말씀을 하셨어요. 먼저 사람이 되라. Тэгээд дээр үед пастырыг одоо нөгөө багш пастор байгаа байхгүй сүнсний эцэг тий. Тэгээд тийм хүн 이병규 파스터로. Ибёнгю гэдэг хүн пастор байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүн юу гэж хэлж байсан гэхээр эхлээд за та тий бурхны хүн болыг гэж байгаа бол тий итгэгч нарч тэр одоо тэр удирдагч ахлагч нарч тэр пастор одоо бүгдээрээ та нар эхлээд өөрсдөө хүн болооч гэж хэлж байсан. 또 어떤 목사에게는 자기를 만들어라. 그런 말씀을 하신 적이 있어요. Тэгээд бас нэг пастор руу хандаад өслөр чи эхлээд өөрийгөө бүтээ гэж хэлжсэн. 사람이 되라. 뭐 자기를 만들어라. 이게 어떤 의미가 있느냐면 우리 스승 목사님은 먼저 내가 올바른 인격을 가지고 다른 사람을 섬기고 또 내 자신이 그러한 마음가짐을 만들어가라라고 당부하셨던 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол чинь хүн бол тэгээ өөрийгөө бүтээ гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ? Эхлээд би өөрөө бусд руу хандсан зөв хандлагатай би бусдыг бодохдоо тэг зөв өнцгөр харах чадвартай хардаг болох хэрэгтэй гэсэн үг тийм. 그것이 진리에 속한 사람의 올바른 모습이라고 할 수 있습니다. Тийм одоо хандлагаас юу эхэлдэг гэхээр үнний хүн гэдэг нэрний тодтгол эхэлдэг гэсэн. 그래서 우리가 예수를 믿는다 하면서도 또 덕이 없고 또 말도 함부로 하고 다른 사람 섬길 줄 모르고 패만 끼치고 이건 아주 잘못된 행동이에요. Бид нар Иесус гэж амаараа гаргадаг. Би өстэй бурхны хүн гэж өөртөө бид нэг хэлдэг хэрнээ бодит амьдралаас нь харсан чинь тэ том жижигээр нь ялгадаг, мэдлэггүйгээр нь ялгадаг ч юм уу те. Одоо нэг тийм бусдад үйлчлэх талаар мэдэхгүй те өөрөө хийдэг ингэгээд идэх ч юм уу. Гэх мэтчлэн амнаас нь хайр гэж ярьдаг мөртлөө амьдралаас нь нэг хүйтэн байдал мэдрэгддэг. Тэгээ ийм байдлууд ингээ хүмүүс дотор байсан юм шиг байна. 우리는 그런 모습을 닮아가지 않도록 해야 되겠습니다. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэндээ тийм зүйлийг бид нар бас болгоомжлох хэрэгтэй. 그래서 우리가 요한 3서를 통해서 어찌 보면 우리 그리스도인으로서 올바른 삶의 방향성을 깨닫게 됩니다. Тэгээ бид нар тэ одоо ялангуяа энэ сурч байгаагаараа тэ ялангуяа энэ Иохан номнуудаар дамжуулаад тэр зөвхөн яг юу юм бэ? Яг яавал зэр юм бэ гэдгийг бид нэрлээ бас суралцаад хэрэгжүүлэх нэг чухал байгаа. 특별히 좀 요한 3서의 내용 속에 가만히 들여다보면 자, 이런 감동을 받는데 요한이 이제 돌아갈 날이 얼마 남지 않았습니다. 나이도 거의 한 100세 가까이 된 그 시점에서 이 편지를 보낸 거기 때문에 아버지의 마음으로 자녀들에게 권면하듯이 말씀을 전하는 것을 느껴볼 수 있어요. Тэгээд 3 дугаарын номыг одоо яг Илч Иохны хувьд ойролцоогоор бараг 100 нас хавцаагаа бичсэн гэж. Тэгэхээр чинь өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө эзнэрээ очих буюу нас барах өдөр нь ойртсон үедээ бичиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үүднээсээ ч тэр одоо энэ 3 дугаар Иохныг бичихтэй эцэг хүн
хүүдээ нэг эцсийн захаасаа өгж байгаа юм шиг тий. Ийм сэтгэлээр бичсэн байна да гэдэг ийм мэдрэмжийг бид нар бас авах боломжтой байдаг. 저와 여러분들이 자라난 모습을 가지고 우리가 살아가는 것 참 중요한 겁니다. Тэгээд бид нэр тий энэ одоо юу амьдарч байгаа байдланда тий зөв төрхөөр тий зөв одоо үг хэлэмжээрээ байх нь их чухал байна. 우리 잠깐 쉬었다가 좀 하시죠. За ингээд түр амарч байгаа даа. 지금 오늘 여기 요한3서 1장 1절에 이렇게 말씀합니다. 자, 잠깐만요. 여기 장로인 나는 사랑하는 가이오 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라 이렇게 말씀을 해놨어요. За хэдүүлээ 3 дугаар явахны эхэлж ш тийм ээ. 3 дугаар явахны эхний 1-р эшлэлээр харах юм бол ахлагч би гэсэн тийм ээ. Тэгээд үнэн дотор чин хайртай гайда гэж хэлсэн. 요한 2서 1장에서도 사도 요한이 자신을 장로라고 그래 이렇게 표현했죠. За гэтэл 2 дугаар явахны очсон харах юм бол тэрэн дээр илч жоохон өөрийгөө бас ахлагч гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 자, 장로는 일반적으로 연장자, 나이가 많은 사람을 장로라고 하지만 특별히 여기 장로라고 할 때는 요한은 사도입니다. 사도로서 어찌 보면 교회 어른으로서 이렇게 장로라고 이렇게 표현했던 겁니다. Тэгэхээр одоо энэ ахлагч гэдэг үгний утгыг харах юм бол ер нь бол дээр идлээ тайлбарлаж ирсэнчлэн тийм ээ. Арай жоохон нас ахмаг ийм хүмүүсийг хэлдэг гэж хэлсэн. Харин Яохны хувьд болохоор чинь өөрөө одоо тий албан ёсны тодсон ихсэн бодолтой. Тэгээд нөгөө талаараа бас нөгөө настай хүн байсан тийм ээ. Тэдгээр агуулгуудаа оруулаад хэлчих гэсэн үг. 복음의 증인으로서 장로라는 표현을 썼던 거예요. өөрөөр хэлэх юм бол сайн мэдээний гэрч тий албан ёсны гэрч байсан учраас өөрийгөө бас нөгөө ахлагч гэдэг үгээр оруулсан баг. 자, 이 가이오라고 하는 사람에게 편지를 보냈는데 가이오를 사랑하는 가이오라고 표현하고 참으로 사랑하는 자에게 이렇게 표현을 했어요. Тэгээ харах юм бол тий юу гэж кайг болохоор чинь үнэн дотор гэсэн тэгэн гутаа хайрт гэхээс илүүгээр бас чин хайртай гайда гэж хэлсэн. 자, 사랑하는 가이오라고 표현할 때 가이오가 얼마나 사도 요한이 기뻐하는 사람인가를 표현했다고 볼 수 있습니다. өөрөөр хэлэх юм бол илч жоохон кайг хичнээн хайрладаг байсан бэ гэдэг эндээс хэлээ харж болохоор юм тийм ээ. 참으로 사랑한다고 할 때 가이오가 진리 안에서 사도 요한이 인정할 만한 확실한 사람이라고 하는 것을 분명히 하고 있지요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ч бид нэр эзэн бүр одоо энэ илч жоохон түүнийг тодтогч үзэх гэсэн үг болсон тийм ээ. 자, 어떻게 보면 이런 표현들은 이 가이오라는 사람이 사도 요한을 통해서 배운 그 바른 진리 안에서 자신이 열매를 맺는 삶을 살아가고 있다는 것을 증명하는 내용이라고 할 수 있어요. За бас эндээс хэдэл юу мэдхүүлэх чинь илч яахан тийм ээ. За кай гэдэг хүнийг бас ингэж хэлснээрээ кай гэдэг хүн яг өөрийнхөө амьдрах байгаа тэр орчиндоо тий үр жимсийг хичнээн ургуулж амьдарч ирсэн бэ гэднээс хэдлээндээс харж болохоор гэсэн. 그래서 여기 사도 요한은 참으로 사랑한다 이런 표현을 썼던 겁니다. Тэгэхээр тэр утгаараа илч яах гэсэн бэ? чин хайртай гэж хэлж байгаа тийм ээ. 우리도 마찬가지예요. 우리가 어떤 진리의 말씀을 가르쳤는데 그 진리의 말씀대로 열매를 맺는 삶을 살아가면 스승으로서 이 제자를 바라볼 때 얼마나 마음이 흡족하고 기쁘겠어요. Бид нэр бас тэгдэг тийм ээ. Одоо
юу гэдгийг багшийн хувьд ч юм уу тодорхой хэмжээний удирдагчийн хувьд ч юм уу тий хин нэгэн хүнд үннийг муу зөвийг зааж өгөөд таны хэлсний дагуу ингээд үйлдэж байгааг нь харах үед ямар их хайр хүрдэг лээ тий. 그래서 여기 사도 요한은 이런 가요에 대해서 먼저 축복합니다. 여기 2절 말씀에. За тэгээ хоёрдугаар ишлэгийг харах юм бол яасан бэ? Каин талаар тий тусгайл эхлээд ингээд түүнийг өрөөж өгч байгаа. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 먼저 이렇게 표현해요. За тэгээ юу гэсэн бэлээ? Хайрт минь гэсэнтэй хайртай одоо хайртай хүн минь. За тэгээ юу гэсэн бэ? Чиний сэтгэл санаа чинь сайн байдаг гэж хэлсэн. 자, 가이오를 축복함에 있어서 그를 축복하는 동기가 무엇인가를 여기에서 분명히 말씀하고 있죠. За өөрөөр хэлэх юм бол түүнийг одоо тий өрөөж байгаа шалтгааныг хэлж өгч байгаа эхлээд. 자, 하나님의 축복을 받는 사람은 무엇이 바로 되어 있냐면 영혼이 잘 돼야 돼, 영혼이. Тэгээ бурхны өрөөлийг авмаар байгаа бол эхлээд яах ёстой юм бэ? Тухайн хүний сэтгэл тий буюу сүнс нь ингээ бас тий зөв байх хэрэгтэй. 자, 영혼이 잘 됐다고 하는 의미는 가이오가 하나님의 진리를 순종함으로 하나님의 은혜의 역사가 그와 함께 했다고 하는 것을 분명히 보여주는 표현이라고 할 수 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий одоо элч явхан түүнийг ингэж магтаж өгч байгаа нэг утгагүй. Түүний тэгээ Каин тэр сэтгэл зүрх нь тий ямар их ингэ зөвхт байна вэ гэдгийг эхэлж байгаа гэсэн утга тий. 그래서 우리 인생에서도 굉장히 중요한 게 우리의 영혼이 잘 되는 것이 중요합니다. Тэгээ биднэрт байх маш чухал зүйлүүд нэг бол бидний сүнс сэтгэл санаа тий эдгээр нь маш сайн байх хэрэгтэй. 자, 영혼이 잘 되려면 가장 기본적으로는 바른 복음 안에서 구원을 받아야 됩니다. 중생을 해야 돼요. Тэгээ хамгийн чухал нь болохоор чинь бид нар яах ёстой вэ? Зөв сүнсэн дотор тий дахин төрөх гэдэг ийм одоо дахин төрөх хэрэгтэй гэсэн үг. 또 두 번째로는 영혼이 잘 되려면 성령 하나님께서 인도하시는 대로 그 바른 진리의 말씀을 선택하며 살아가는 거예요. За бас дахиад яах гэхээр чинь бид нэр ариун сүнсний удирдлагын дагуу те бид нэр зөв зүйлээр ингээ удирдуулж амьдрах бас чухал байна. 또 영혼이 잘 되려면 하나님께서 그 진리의 말씀을 순종할 때 하나님의 역사가 나타나는데 그 역사를 경험할 때 그 영혼이 자라날 수 있습니다. Тэгээ бид нэр бас яах вэ? Зөвөр удирдуулна гэдэг нь те тэр зөв байна гэдэг нь бид нар өөрсдөө үгэн дотор зөв байх үед бурхан буцаагаад миний сүнсийг сэтгэлийг ингээ зөв байлгаж өгдөг. 자, 이런 어떤 모습들을 한 덩어리로 우리가 생각해야 돼요. Бид нэр одоо нэг одоо бүгдээрээ зөв гэдэг үгэн дотор ингээ багтдаг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. 바른 진리와 또 진리 안에서 역사하는 하나님의 은혜와 그 역사가 한 덩어리가 돼야 돼요. Өөрөөр хэлбэл зөвхт үнэн, туйлын үнэн болон үнэн дотор нь өөрөө тэ эзний ерөөл нь явдаг тэ бас үнэн дотор нь эзний нөгөө нэг одоо ажил хамт эзэн хамт алхдаг бас өгүүлс нь явдаг тэгээд давхраас үр жимс гаргадаг гэсэн. Энэ өөр нэг юм цогц зүйлүүдийг бас бид нэр бас санах хэрэгтэй. 그 로마서에 보면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이렇게 말씀을 했어요. 요한복음 8장 32절에 8장 32절 Иохан 8-ын 32-ыг авах юм бол тэн дээр байдаг шүү дээ. Чи үннийг ойлгох үед үнэн чамайг чөлөөлнө гэж байгаа. 그것은 영혼이 자유롭게 되는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл үннийг ойлгох нь юу гэсэн үг юм бэ? Тухайн хүний сүнс өөрөө үнэн дотор байх үед ингээд сүнс нь чөлөөтэй болох гэсэн эрх чөлөөтэй тийм. 그러니까 어떻게 보면 영혼은 바른 진리 안에서 그 영혼이 자유롭게 자라난다고 하는 것을 알 수가 있어요.
Өөрөөр хэлэх юм бол хүн тэг үнэнтэй эвлэрэх үед, үннийг ойлгох үед өөрөөр эзэн дотор чөлөөтэй болдог гэдгийг бас хэлж өгч тийм. 갈라디아 5장 1절에도 이런 말씀이 있어요. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하라고 자유를 주셨다. 이렇게 말씀을 했습니다. Галаад номны 5:1 дээр ч гэсэн бас байж байгаа. Христ биднийг чөлөөтэй болгосон гэсэн утга байж байгаа. 자, 여기 앞에 있는 우리를 자유롭게 하려고라는 말은 우리의 영혼이 자유함을 누리는 거예요. 하나님의 은혜 안에서. Тэгээ бид нарыг одоо чөлөөтэй болгоно гэж зүгэл юу гэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ тэг бидний сүнс сэтгэл тэг ямар нэгэн хүлээснээс ангид болно гэсэн утга. 자, 그 일을 위해서 뒤에 자유를 주었다는 말은 구원해 주었다라는 뜻입니다. За тэгэхээр тэр дотор бас чөлөөтэй болно гэдэг нь юу гэлж байгаа л чинь бид нар өөр ирэхгүй аврал авагдана гэсэн утгыг хэлж байгаа гэсэн үг. 자, 사도 요한은 그래서 이 가이오가 사랑받는 그 어떤 근본적인 모습은 그 영혼이 잘 됐기 때문에 그렇다고 하는 것을 분명히 말씀합니다. Тэгэхээр эндээс бас шүлжүүлж илж байгантэй өөрөөр хэлбэл үнэн дотор байх хүн хайр дотор бас чөлөөтэй байдаг юм аа гэдэг давхар ингээд мессеж өгч. 영혼이 잘 된 사람에게 하나님이 범사에 축복을 하세요. Тэгээ сүнс нь зөв байх үед тэгээ сүнс нь үнэн дотор байдаг хүмүүст бурхан яадаг вэ? Ямар ч үед байсан өрөөлөг өгдөг. 그래서 내가 범사에 잘 되고 그랬죠. 범사에 잘 되고. Тэгээ бид нэр юу гэсэн энэ дэр чинь юун дээр сорилтын дунд те бүх зүйл чинь сайн байгаасаа гэсэн. 자, 범사에 잘 된다고 하는 의미는 범사라고 하는 것은 모든 삶에서 그가 하는 모든 일이 형통하게 되게 해달라는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те бүх зүйл чинь сайн байна гэдэг нь юу гэсэн утга вэ? Бүх зүйл чинь бидний одоо эзний өрөөлн байгаасаа гэсэн утга тийм ээ. 자, 요셉이 어디를 가든지 하나님이 그와 함께 하시는 것을 보았습니다. 보디발 장군이. Йосефийн нэг одоо жишээг мэдэн тийм ээ. Йосефийг хаана утсан ч гэсэн бурхан түүний бүх зүйлийг нь өрөөж өгчсэн тийм ээ. 그래서 창세기 39장에 보면 39장 3절에 거기 한번 읽어보세요. 39장 2절부터 3절 한번 읽어보세요. 39장 2절부터 창세기죠, 목사님? 예, 그렇죠. 창세기 39장 2절 3절에 보면 요셉의 모습이 기록되어 있어요. хэдүүлээ Эхлэл номны 39 дэх бүлэг дээр очих гэж байна. Эхлэл номны 39-ийн 창세기 39장 2절부터 2절부터 네. 3절. За 2-оос 3-ыг унших чинь эзэн Йосефтэй хамт байсан учраас түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүнийгэрт сууж байлаа. Эзэн түүнтэй хамт байгааг мөн эзэн түүний үйлдсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгож байгааг түүний эзэн үзвэ гэсэн. 아멘. 자, 여기서도 요셉의 모습을 보면 여호와께서 요셉과 함께 하셨다라고 하는 것은 그의 영혼이 어찌 보면 잘 됐다라는 뜻입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол Йосефийн энэ байдал нь тийм бурхан яагаад Йосефтэй хамт байж яагаад түүний бүх зүйлийг өрөөсөн болоо. Гэхдээ энд харах юм бол Йосефийн өөрийнх нь сүнс нь тийм одоо зөв байсан гэсэн утга. 그래 하나님이 요셉이 걸어가는 길에 범사에 형통케 하심을 보디발 장군이 보게 된 겁니다. Тэгээд энэ сүнс нь Йосефийн сүнс нь тэсгэлс нь эзний өмнө харахад ингээд зөв байгааг харсан байсан учраас бурхан түүнтэй хамт байсан. Харин бурхан Йосефтэй хамт байгаад бүх зүйлд нь өрөөл өгж байгаахыг нь одоо тэр нөгөө нэг гэрийн эзэн даамал Потифараас харсан байх нь тийм. 자, 우리가 삶에서 걸어가면서 경험하는 모든 계획된 일들이 다 형통하게 이렇게 이루어졌다라는 뜻이에요. Тэгэхээр одоо тий бидний хувьд ч гэсэндээ тий эзнийг харахад эзэн сүнсийг минь нэгтлэх үед бидний сүнс зөв байх юм бол
бидний хийж байгаа зүйл ч гэсэндээ бас тий өрөөлдөг юм байна гэдэг талаас харж болох нь. 또 강건하기를 내게 간구하노라 그렇게 말씀을 했는데요. За тэгээд энэ дээр юу гэсэн гэхээр цааш нь хэлсэн тийм ээ. Чамд бас бүх зүйл чинь сайн буюу ажлаас чинь бүтгэхээс гадна эрүүл энх байхыг өрөөж байна гэж хэлсэн. 강건하다고 하는 것은 우리의 영도, 우리의 육체도 건강하기를 축복한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл энх байна гэдэг чинь бидний бие махбодыг ч гэсэндээ өрөөж гин гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 때로는 그 마음에 하나님으로 말미암아 담대하고 하나님으로 말미암아 기뻐하고 또 하나님으로 말미암아서 형통케 되는 그 모든 모습들이 거기 담겨 있다고 볼 수 있어요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дотор болохоор чинь сүнс болон сэтгэл тэ бие махбод бүх зүйл орж ин гэсэн үг тийм. Бүх зүйл дээр чинь эзэн бурхан хамт байх болтугай гэж хэлж байгаа гэсэн үг тийм ээ. 사도 요한이 이 가이오를 볼 때 참 축복할 수밖에 없는 그런 사람이 된 겁니다. Өөрөөр хэлбэл элч яахан энэ Каинлэр бодохын төдийл те үнэхээр түүнийг талархаж өрөөхгүй яахын аргагүй те ийм хүн байсан гэж ойлгож болохоор байна. 그래서 3절에 구체적으로 가이오의 어떤 모습이 이렇게 사도 요한을 기쁘게 했는가를 여기 증거하고 있어요. Хэдүүлээ 3 дугаар ишлэг авах юм бол тэн дээр байж тэгвэл энэ Каин яг ямар дүр төрхөнд түүний тэгж те одоо өрөөл авахд хүрсэн болоо гэдэг нь байж байгаа. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증언하되 내가 진리 안에서 행한다느니 내가 심히 기뻐하노라 이렇게 말씀을 했어요. За тэн дээр юу гэсэн гэхээр 3 дугаар ишлэгийг л харах юм бол 3 дээр ахуу нар ирч чиний үннийг чамайг үнэн дотор хэрхэн явааг гэрчилсэн блэ гэсэн. 여기 진리가 뭘까요? Энэ үнэн хэлж байгаа үнэн гэдэг нь ямар утгатай болов? 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 하나님을 사랑하라. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 계명의 말씀대로 그가 살았다고 하는 것을 고백하는 겁니다. 증거하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл хай яасан бэ гэхээр чи өөрийг нэг хөшөө өөрийн оц хайр гэдэг тийм ээ. Яг тэр үгийн дагуу амьдрсан гэсэн утгаар хэлж байгаа. 그래서 이 가이오는 물론 사도 요한을 통해서 바른 진리의 말씀대로 그가 열매를 맺는 삶을 살았지만 또 실제로 그가 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 하나님의 말씀을 순종하면서 그가 그로 인해 많은 사람을 섬겼다고 하는 것을 알 수가 있는 거예요. Эндээс хэлээ харах юм бол тийм ээ. Хай одоо хөшөө өөрийн адил хайрлсан тэр үгийн дагуу эзний үгийн дагуу маш олон хүмүүс ингээд үйлчлүүлсэн гэдгийг эндээс харж болохоор. 그러면서 사도 요한은 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없다라고 얘기합니다. Тэгээ юу гэхээр дараад нь юу гэхээр би дөрөвдөр ишлэл би миний хүүхдүүд үнний дотор буйг сонсоос эрхэм баяр баясгалан гэж надад үгүй гэлээ. 자, 우리가 진리 안에서 행하면 하나님이 가장 기뻐하세요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ялгаах бид нар үнэн дотор зогсох үед эзэн бурхан хамгийн их баярлдаг гэсэн. 하나님을 사랑하라는 그 진리 안에서 우리가 진정으로 하나님을 사랑하고 살아가면 하나님이 가장 기뻐합니다. Тэгэхээр бид нар амаараа одоо ярьдаг шигэ үйлдэж амьдрах буюу үнэн дотор зогсох гээд хичээж амьдарч байгаа энэ үед харахтаа бурхан биднийг харахтаа баярлдаг гэсэн. 그리고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 계명의 말씀을 따라서 우리가 살아가면 하나님이 아주 기뻐하세요. Тэр бид нарт хөршөө гэсэндээ бас ялгаахгүй бурхнаа өөрийн биш шиг хайрлаад хөршөө бас хөрш буюу эргэн тойронд байгаа миний нөгөө бос хүмүүсийг өөрсгөө хайрлаад ирэх үед бурхан тэр үед бас баярлах юм аа. 그래서 사도 요한은 진리를 알고 있는 것뿐만 아니라 그 진리의 열매를 맺는 그 삶을 이렇게 기뻐했다고 하는 것을 고백하는 겁니다. Тэр бид нэр одоо энэ дээр харах юм бол элч охин хэлж байгаа таны тэр үнэн одоо хэрэг үнэн гэж хэлж байгаа тэр амьдрал маань ямар байх ёстой вэ гэдгийг одоо энэ хүнээр дамжуулаад бас ингэ хэлж өгч гин гэсэн үг.
그래서 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다라고 이렇게 표현하는 거예요. Тэгээ их жоохон хэлсэн те. Миний одоо те итгэж гэж хэлж байгаа хүмүүс үнэн дотор байх шиг нандин тэр баяр хөөртэй зүйл гэж байхгүй гэж хэлсэн. 저도 마찬가지입니다. 저도 우리 성도들이라든지 또 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들이 우리가 가르쳐주는 그 바른 진리 안에서 여러분들이 열매를 맺는 삶을 살아간다고 하면 그것만큼 기쁜 일이 없어요. Бид нар ч гэсэндээ бас тэгдэг те. Бидний үр хөвгтүүд ч тэр бидний одоо те сүнсний дүүнерч тэр ялгаа байхгүй тэдний ингээд нөгөө те яг үнэн дотор байх гээд байж байгаа тэр төрхийг харах нь маш ингээ хайрлан байдаг. 그래서 우리가 하나님 앞에서 우리가 배운 진리의 말씀대로 삶에서 그대로 드러내고 삶에서 그대로 실천에 옮기는 삶은 우리 그리스도인들에게서 가장 큰 무기라고 할 수 있어요. Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө тэр хайрын дулаан байдал дотор тий амьдрна гэдг нь Христ итгэлт хүмүүн дотор хүнд байдаг хамгийн одоо том нэг төрлийн зэмсэг бас зэвсэг гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. 자, 그래서 구체적으로 여기 가이오가 어떻게 이제 진리를 순종했는지 구체적으로 증거하죠. За тэгээд цааш нь харах юм бол энэ Кая ч нэлээд тэгвэл хэрхэн тэрээр үнэн дотор амьдэрсэн юм бэ гэдгийг илүү нөгөө тодорхойгоор ингээд одоо дахиад харах гэж байна. 자, 5절에 사랑하는 자여 내가 무엇이든지 형제고 나그네 된 자들에게 행하는 것은 신실한 일이니 이렇게 말씀하죠. За тэгээд 5 дугаар эшлэлдээ тэгсэн тийм ээ. Хайрт минь чи ах トゥ угийнхээ төлөө ялангуяа гадныхны төлөө халивааг хийхдээ итгэмжтэй зүтгэж байгаа юм байна гэсэн. 가이오는 이 나그네 된 사람들, 그 나그네 된 사람들을 공개하고 섬겼습니다. За тэгээд Каяыг харах юм бол яаж байсан бэ? Тэр бас юм гадныхан өөрөө л одоо даянч гэж хэлдэг. Тийм хүмүүсийг ч гэсэндээ бас хүлээж авч өөрчилж байсан ийм хүн байх нь. 자, 여기 나그네 된 사람들, 지난번에도 설명을 했지만 나그네 된 사람들이 누구일까요? За тэгвэл гадныхан гэж хэлж байгаа тэр хүмүүстээр бидний ойлголтоор хэн билээ? Хэн орхлоо? 자, 첫째는 디아스포라입니다. 다시 말해서 예루살렘의 핍박으로 인해 가지고 그리스도를 믿는 수많은 사람들이 이방으로 흩어졌어요. За нэгдүгээрх нь болохоор чинь одоо нөгөө нэгдүгээрх нь болохоор чинь Иерусалимд болсон тэр одоо бослохоос болоод тархсан тий энэ тэнд тархан суурьж исэн Христ итгэлтэй хүмүүс эхэлж тэр хүмүүс орж ирнэ даянч гэдэгт нь. 자, 우리가 이 사람들 한번 생각해 보면 자, 이 디아스포라 이 사람들은 유대인들이에요. 그러니까 어떻게 보면 여기 이 가이오라고 하는 사람은 로마 사람이나 때로는 이방인입니다. 유대인 입장에서는. 그런데 이 이방인들이 유대인들을 쉽게 영접하고 그들을 섬겼다라고 하는 것을 읽어볼 수가 있지 않아요. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ нөгөө Каийг болохоор Ром 16-гийн 23 дээр байсанчлан энэ хүн ер нь Ром хүн байсан баха. Энэ ер нь хамгийн ойрхон очиж байна гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр нэг талаараа энэ Кай бол Ром хүн гэж хэрэг бодох юм бол диаспора буюу Иерусалимд болсон хавчлагаас болоод тал тийшээ тархсан хүмүүс нь болохоор чинь юудэчуд байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүний хувьд болохоор чи юудэчуд чинь харийн хүн болж байгаа тийм ээ. Гэхдээ тэр хүн яасан гэхээр харийн хүн байсан ч гэсэндээ тэдгэрийг одоо хүлээж аваад тэднэрт үйлчлсэн гэсэн утга гэж хэлсэн. 그래서 그리스도인의 세계를 가만히 들여다보면 자, 여기 때로는 다른 민족이라고 또 다른 나라 사람이라고 차별하거나 때로는 나는 우리 동족에게만 사랑을 베풀 거야 하는 그런 세계가 아니라는 것을 알 수가 있어요. Тэгээ эндээс бид нар харах юм бол энэ ч болооч манай эртний дөнгөж их хүн шүү дээ.
Гэтэл бид нар эндээс юу харах вэ гэхээр чинь Христ сэтгэл нь манай, миний, бидний гэдэг нэг зөвхөн өөрийгөө өмчлөдөг тийм одоо соёл Христ итгэл дотор байдгүй байна гэдэг эндээс харж болно. 그래서 가이오의 진실함이라고 하는 것은 그가 차별 없이 모든 사람들에게 선을 베풀고 섬겼다고 하는 것을 알 수가 있죠. Тэгээ эндээс бид нар бас юу гэдэг вэ чинь одоо Каин энэ үйлчлэл те эндээс бид нар харахаар бас ямар нэгэн ялгуурлал те одоо зөв буруу үндэстэн хүчтэй хүчгүй байх те том жижиг гэх ч юм уу ямар нэгэн ялгуурлал ч гэсэндээ байх Христ сэтгэл дотор байх ёсгүй байна гэдгийг харж байна. 또 두 번째로는 여기 나그네 된 사람들은 순회 전도자들이라고 얘기했습니다. За дараад нь харах юм бол энэ дээр одоо нөгөө нэг зөвийн үйлчлэгч нар гэж хэлж болно. Гадны 예수님의 명령을 따라서 그 복음 증거의 사명을 깨닫고 여러 곳에 복음을 전달하러 다니는 선교사들, 전도자들이라고도 볼 수 있겠지요. За өөрөөр хэлэх юм бол эзэн Есүсийн тушаал болсон газар бүрд яваад сайн мэдээг бүхтэл тунхаглаарай гэдэг үгийг хүлээж аваад түүний дагуу одоо явж байгаа тий зөвийг тэгээд явж байгаа энэ хүмүүсийг бас хэлж байгаа гэсэн үг. 가이오는 이러한 사람을 섬겼다고 하는 거예요. Тэгээ Кай болохоор чинь ийм хүмүүсүүдэд үйлчилж тусалсан гэсэн үг. 자, 그들을 섬기는 모습은 그들에게 먹을 것을 주고 잠자리를 주고 선교비를 도와주고 또 그들의 전하는 메시지나 그러한 것을 통해서 같이 은혜를 나누는 것이라고 할 수 있겠지. Өөрөөр хэлэх юм бол тэднэрт те туслаад тэднэрт үйлчлээд за тэгээ бас ингээд нөгөө одоо нөгөө эрүүл хамт хуваалцаад те ингэсэн гэсэн утга. 자, 그런 나그네들이 여러 교회 다니면서 이 가이오에 대해서 증언을 했습니다. 여기 6절에 보니까 그들이 교회 앞에서 너의 사랑을 증언하였느니라 라고 이렇게 사도 요한은 편지하고 있는 거예요. За тэгмүүд түүний тэр үйлчилж байгаа үйлчлэлийг яасан бэ? Хүмүүс ингэж гэрчилсэн гэж хэлсэн те. 그리고 내가 하나님께 합당하게 그들을 전송하면 좋으리로다 라고 얘기했습니다. За тэгээ дараад нь юу гэсэн гэхээр би бурханд зохислогоор тэднийг аян замд нь үлдснээр одоо чи сайн үйл хийх болно гэж хэлсэн. 자, 가이오가 하나님 앞에서 합당한 모습으로 어찌 보면 나그네들을 섬겼다고 하는 것을 알 수가 있죠. За энэ дээр цаашаа нь хэдлээ харах юм бол яаж үлдэх чинь хин Кай одоо эзний тэр хүмүүсээс те Кай одоо юу гэдэг үйлчлэгээний хүл заваагүй те өмч хөрөнгө ч юм уу тийм авалгүйгээр тусалж өгсөн гэдгийг харж болохоор байна. 자, 여기 합당하다고 하는 것은 정당하다, 옳다 그런 의미를 가지고 있는 단어입니다. За энэ дээр бас зохистой гэдэг агуулга гарч бурханд зохистой гэдэг нь болохоор чинь одоо зохистой гэдэг үг чинь те зүйтэй зөв гэсэн утгаас байж байгаа шүү дээ тийм ээ. 다시 말하면 가이오가 그가 나그네를 섬길 때 이건 주의 명령으로서 내가 마땅히 해야 되는 것이다라는 그런 모습으로 그들을 섬겼다고 하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нэг Гаин үйлчилж байгаа үйлчлэлийг нь эзэн харахтаа тийм ээ сайн байна гэж харж исэн гэсэн үг. 자, 억지로나 형식적으로 하는 것이 아니에요. Тэгэхээр шууд утгаар болохоор чинь за тэгэхээс гэсэн ч юм уу нэг тийм хүчилсэн тий албадуулсан тийм байдлаар юусе хийгээгүй гэсэн үг тий. 자, 하나님의 명령으로 알고 그 명령으로 알고 그 앞에서 그들을 그 명령을 순종하는 마음으로 섬겼다고 하는 것을 알 수가 있어요. Тэгэхээр бид нэр өөрөөр хэлбэл тэр ингээд зөв сэтгэлээр те эзний тэр тушаалыг дуулуурт дагсан гэсэн үг. 자, 가이오가 이렇게 사도 요한이 증거할 때 이 가이오라고 하는 사람이 이렇게 진리의 열매를 맺는 모습을 보고 진심으로 그래서 그를 기뻐하고 축복했던 겁니다. Тэгэн гутаа түүний тэр байгаа байдлыг харахтаа үнэхээр талархаж хүлээж аваад тий түүний бас байдлаас нь болоод баярлсан гэж хэлсэн тий.
자, 여기 7절 말씀에는 그 나그네들의 모습에 대해서도 기록해 놨어요. Тэгэнгუутаа тэднэр дээр бас нөгөө юу хэлсэн гэхээр эзний хүмүүсийн буюу тархсан хүмүүс одоо нөгөө тэр юу тогтсон газар байхгүй явж байгаа хүмүүсийн талаар ч бас үйлчлж байгааг хэлсэн тийм. 자, 7절에 이는 그들이 주의 이름을 위하여 나가서 이방인에게 아무것도 받지 아니함이라 그랬어요. За тэгэхээр тэднийг явсан бэ эзэн за тэднийг болохоор юу ч тэднэрт болохоор дэмжих хэрэгтэй гэсэн тийм хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй гэсэн бид нар. 그러니까 여기 나그네들이 그들이 이방인들에게 아무것도 받지 아니했다라고 할 때 이 나그네들은 그들 스스로도 이방인들에게 폐를 끼치지 않고 그들에게 아무런 도움도 요청하지 않았는데 가이오는 그들의 마음을 알고 그들을 섬겼다는 거예요. За тэгэхээр мэдээж хэрэг тэр одоо тархсан хүмүүс Гаяс ч юм уу тусгайлан хүсэлт гуйсан зүйл биш шүү. Харин тэднэр энэ хэлээгүй ч гэсэндээ одоо мэдрээд Гай тэднэрт үйлчлсэн байгаа байхгүй хүмүүст. 이 나그네들이 주의 이름을 위해서 하나님의 영광을 가리우지 않기 위해서 또 다른 사람들에게 폐를 끼치지 않기 위해서 아무것도 요청하지 않았지만 가이오는 그 사람들의 그 모습을 알고 그래도 그들을 헌신해서 그들을 섬겼다고 하는 것을 여기에 증명하고 있는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол тэд нэр Каин одоо юу Кай болохоор хүмүүсийн байдлыг өөрөө харсан, өөрөө мэдрээд, өөрөө санаачлаад тэгээд эзний хаанчлалын төлөө үйлчлж байгаа хүмүүс өөрөө очоод ингээд юу тийм үйлчлэлийн гараа сунгасан гэсэн үг. 그래서 사도 요한은 8절 말씀에 그러므로 우리가 이 같은 자들을 영접하는 것이 마땅하다고 표현합니다. Тэгэхээр 8-р ишлэг арах юм гэсэн хэрэг тиймээс тийм хүмүүсийг бид хүлээж авах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бид үнний хамтран зүтгэгчдэр болно гэж хэлсэн тийм. 자, 이런 순회 전도자들, 나그네들을 영접하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이다라고 표현했던 겁니다. Мессеж юу комтраш юм аа. Joo, mikä hat. 네, 죄송해요. 무슨 다시 한 번만 해주시겠어요, 말씀? 네네네. 그래서 이 같은 그러므로 우리가 이 같은 자들을 영접하는 것이 마땅하다라고 이렇게 말을 했는데 영접하는 어떻게 보면 이런 중심을 가지고 섬기는 사람들을 잘 우리가 섬기는 것이 참 마땅하다라고 표현한 거예요. 바른 모습이라고 표현한 겁니다. Би одоо тэр учраас элч яахан ч гэсэндээ хэлж байна те. Үнэхээр бид нар энэ сайн мэдээний төлөө үйлчлж байгаа үйлчлэгч нарын төлөө те тэднийг дэмжих нь зөв гэж хэлж гисэн. 왜냐하면 우리로 진리를 위해서 함께 일하는 자가 되게 하려고 합니다. Яагаад гэвэл бид нар тэгснээр тэднэртэй хамт ингээд үнний төлөө үйлчлж байгаа хүмүүс болно гэж хэлсэн те. 아까 진리라고 하는 것은 바른 진리의 말씀, 또 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 주의 당부. 자, 그런 진리의 말씀을 어찌 보면 우리가 세상에 수없이 많은 사람들에게 선포하고 그들이 같이 그런 진리 안에서 살아가도록 어찌 보면 돕는 역할이라고 하는 것이 어찌 보면 이런 가이오의 모습을 통해서 우리가 같이 그 일에 동참해야 될 모습이라고 하는 것을 사도 요한은 표현한 겁니다. Тэгэхээр одоо юу яж юм гэхээр бид нэр үнэндээ хамтран зүтгэж болно гэдгийг олон янзаар ингээ хүлээж авч болно. Гэхдээ бид нэр одоо үнэний төлөө зүтгэж байгаа хүмүүстэй хамтраад тэднэртэй гар нийлхэн ч гэсэндээ тийм бас үнэний ажилд оролцож байгаа буюу сайн мэдээний ажилд оролцож байгаа нэг хэлбэр юм аа гэж хэлж өгч. 그래서 이제 함께 일하는 거 참 중요한 거예요. 그래서 Тэгэхээр ингэж оролцоотой хамт ингээ үйлчлэн гэдэг маш чухал гэдэг. 진리의 말씀을 바로 깨닫고
그 진리의 말씀대로 우리 자신이 실천에 옮기는 삶을 살아가는 것, 이것이 더없이 중요하다는 겁니다. Тэгэхээр бид нар тий үнэний тэр үгийг хүлээж аваад үнэний үгийн төлөө зүтгэн гэдэг нь хамтран гэдэг нь ямар их нөгөө тий сайн зүйлээ гэдэг бас эндээс харж болно гэдэг юм. 그래서 우리가 이 교회 안에서 진리를 순종하는 사람들을 보면 그 사람들을 존경하고 그 사람들의 인도를 따라가는 것, 그것이 참 중요한 모습이에요. Тэгээ бид нэр тий чуулган дотор ч гэсэндээ үнэний төлөө сэтгэж байгаа, үнэний төлөө хичээж байгаа хүмүүсийг хараад тий тэр үнэн дотор мөн тэр хүмүүсийн араас нь дэмнэж өгнө гэдэг нь маш чухал. 예전에 저도 여기 시골에서 이렇게 신앙생활할 때 제가 이제 초등학교, 중학교, 고등학교 이렇게 계속해서 학교를 다니면서 교회를 다녔는데 그때 당시에 교회 이 목사님들이라든지 교회 집사님들을 통해서 제 신앙도 많이 도전을 받고 만들어졌어요. Тэгээ урд нь бас чуулганд үйлчилж явах үедээ чуулганы одоо итгэгч нарын дэмжлэг тэдний тэг хөөрхөн одоо ингээд араас нь хамжиж өгч байгаа тэр байдлаас болоод пастор ч гэсэн өөрөө бас их урам аваад босгогдчихсэн гэж. 말씀을 사모하는 거라든지 예배에 충성한다든지 또 연보하는 일에 힘을 다하는 거라든지 또 자기가 가지고 있는 것을 가지고 다른 사람을 섬기는 것이라든지 그런 것을 어려서부터 배운 겁니다. 교회에서. Тэгээд одоо чуулганд өсөхдөө ч гэсэндээ тий бус чуулган дотор өсөөд тий өсөхдөө хүртэл чуулганы бие бинийгээ дэмжиж байгаа тий бие бинийгээ одоо хамтрах гээд хичээж байгаа хүн болгон чадлаараа болох зүйлээсээ ахуулаад ингээд нөгөө гар бие оролцож байгаа тийм гоё нөгөө соёлыг бас харж өссөн гэж. 자, 교회에서 끊임없이 섬기는 모습을 저는 예전에 우리 이제 스승 목사님 중에 이종균 목사님이 계시는데 그 목사님 사모님이 이정미라고 하는 사모님이 계세요. 그 사모님한테 중학교 다니면서 그 사모님이 얼마나 학생들을 잘 섬기는지 몰라요. 너무 잘 섬기는데 그 모습을 보고 도전을 받은 적이 있어요. За тэгэхээр тухайн үед те одоо тэр үед нэг 정미 гэдэг одоо пастрын эхнэрээс юм л тэр хүн болохоор яг тэр нөгөө үе үеийн хүмүүст маш сайн үйлчилдэг ийм хүн байсан гэж тэр хүнээс ч гэсэн харахтаа сайн байдлын төлөө үйлчилж хамт оролцох талаар тий оролцохын тэр одоо гоёыг тий нандинг бас ингээ харж өссөн гэж. 우리 이정미 사모님이 지금 몸이 상당히 좋지 않아서 제가 매일 기도하고 있습니다. Тэгээ одоо харин тэр нандин хүн тий би одоохондоо сайнгүй байгаа учраас яаж хэлэхээр өдөр болгон залбирдаг. 인천에 소명교회라는 교회 지금 사모님으로 계시는데 몸이 많이 좋지 않으세요. За тэгээ Инчонд байгаа гэж байна. Инчонд байгаа Сумян 예, гэсэн. 소명 초골람. Сумян гэдэг чуулганы одоо чуулганы үйлчлж байгаа юм л да. Тэгээд би энэ маш ингээд нэг юу байгаа гэж. Сад маш сул байгаа болохоор одоо өдөр болгон түүнд бас залбирч байгаа түүний төлөө. 예전에 그 교회를 이제 좀 개축하는 새로 이제 공사하는 그런 일이 있어서 도와주는데 그 사모님이 그냥 내가 일하면서 이제 아무것도 먹지 않으니까 막 쫓아다니면서 막 음식을 싸가지고 다니면서 막 입에다가 막 계속 집어넣는 거예요. 입에다 갈 때는 막 몽땅 싸가지고 차에다 막 실어놓고 이분이 참 내가 중학교 때 봤던 모습 변함이 없어요. 똑같아요. Тэгээ одоо тэр хүн нэг хөрхөн би нэгээ суулчихсанээр хөвбөл очиод нэг чуулганы ажил хийгээд ч юм ингэдэг нэг. Тэгэхээр завгүй хүмүүсийг араас нь хоолорой л бөгөөд идэг. Аль нэг ид шалуу хүчтэй байх хэрэгтэй гэж хөрхөнгөөгөл явхад нь машинд нь энэ чирэг хэрэг болж магадгүй тэр чирэг болж магадгүй л машинд нь очивол тэгээ пастор дунд сургуулийн сурагч байхаас ахуулаад тэр одоо самуу нэмийг мэднэ. Тэгээ түүний
тэр одоо тэр гоё хөөрхөн сэтгэл нь тий одоо ч гэсэн хэвээрээ байдаг. 막 전기 공사하고 있으면 막 전기 막 작업하고 있는데 그 아래 가서 먹을 것을 가지고 와가지고 주고 싶어서 막 이렇게 잠깐 내려와가지고 입에다가 집어넣고 또 가서 하고 또 입에다 집어넣고 또 가서 하고 그분은 그렇게 섬기는 걸 좋아하세요. 귀여워. Одоо жишээлх юм бол пасторч болохоор очиод тэн чинь ингээд үйлчиж өгд юм л да. Тэгээ манай пасторч болохоор чинь тог янзлдаг хүн шүү дээ. Тэгээ тог янзлахад дээшээ гарангууд доор нь аль эдийн эцэн л хоол өрцөн зогсож байдаг гин. Аль төр наашаа буугаад иргээ. Доошо буухад амд нь хоол ичээ. За тийшээ гард юм байж. Дахиад доошо буугаад ир юм айлангийн амдын хоол илгч гэдэг нэг хөөрхөн. Тэгээд гэж байна. 그분이 그 섬기는 모습이 제 인생에 많은 영향을 주었어요. Тэгээ тэр хүний ингээд нөгөө одоо тэр эзний ажил хийж байгаа хүмүүсийн ард дэм болж өчөө тэр үйлчлэлт нь пасторын амьдралд нь тэг итгэлийн амьдралд нь маш тийм том бас байр суурь эзэлт нөлөөлсөн. 여러분들도 마찬가지입니다. 교회 안에서 이런 가이오와 같은 선한 모습, 나그네를 대접하고 섬기는 이러한 모습들은 우리가 교회 안에서 장려해야 될 모습이에요. 많은 사람들이 보고 배우도록 이렇게 소개도 하고 때로는 그런 모습들을 보여줘야 됩니다. 근데 бид нар ч гэсэндээ одоо бид нар ч гэсэндээ тийм одоо үе үеийнхээ ах эгч нартаа дүү нартаа тийм одоо гоё үйлдэлийг төв төрхийг бас ингээд харуулад үе үед ингээд үлгэрдэж өгөх хэрэгтэй. 그런데 여기 9절 말씀에 보면 가이오와 정반대의 모습을 가지고 있는 사람이 하나 등장합니다. Гэхдээ одоо хэдүүлээ 9-р эшлэлээр орох гэж байгаа. 9-р эшлэлийг харах юм бол энд болохоор нөгөө нэг Гаяс эсрэг дүр, Гаийн сөрөг дүр гэх юм. Шал өөр хүний талаар одоо гарч ирж байна. 자, 두어 자를 교회에 썼으나 그들 중에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 맞아들이지 아니하니 이렇게 말씀을 했어요. 9-р эшлэлээр харах юм бол би зарим нэг зүйлийг чуулганд бичсэн. Харин тэдний дунд тэргүүн болохыг дурлагч Диотреф биднийг хүлээж авахгүй байгаа юм аа гэсэн. 자, 교회에 디오드레베라고 하는 성도가 있었던 것 같아요. 그에게 чуулганд нэг нөхөр байсан бол та Диотреф гэдэг нэртэй. 자, 여러 가지 말로 그렇게 하지 말라고 당부하는 메시지를 두어 자를 썼다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд түүний ингээд биднийг хүлээж авахгүй байгаа юм аа гэж хэлсэн байхад бодоход өмнө нь ч гэсэн хэд хэдэн удаа хэлсэн бололтой. Сануулга ч юм уу санал тавьсан бололтой. 디오드레베는 나그네를 섬기지 않고 오히려 교회의 덕을 세우지 않고 손해를 주는 사람이었습니다. Тэр болохоор чинь бусдыг босдохгүй одоо хамтран зүтгэхгүй бусдад ингээд одоо бусдын сэтгэлийг өргөхгүй ийм дүр төрхөд байсан бололтой. 자, 이 사람의 모습이 으뜸되기를 좋아한다고 한 거 보니까 자기를 나타내기를 좋아하고 또 교만한 사람이라는 것을 알 수가 있지요. Тэгээ энэ дээр харах юм бол тэр Диотрефийн одоо юу байж байна тэр өөрийгөө ингээд нэг илэрхийлэх дуртай гэсэн. Өөрийгөө дүүлгэх дуртай. Теас бардам ийм хүн байсан юм шиг байна. 특별히 여기 으뜸되기를 좋아한다고 하는 것은 다른 사람이 나를 섬김 받기를 좋아하는 사람이다 이렇게 보면 돼요. Өөрөөр хэлбэл ингээд харахаар нөгөө өөрийгөө тэргүү болохыг дурлагч гэж байгаа. Тэгэхээр бусд хүн өөрт нь юм хийж өгөөсэй. Бусд хүнээс ингээд нөгөө үйлчлэл авах сонирхолтой. Ийм одоо сэтгэл зүй хүн гэсэн. 그래서 이 사람은 우리를 받아들이지 않는다. 우리를 맞아들이지 아니한다. 이 우리라고 하는 표현은 사도 요한을 통해서 때로는 사도 요한을 포함한 모든 믿음의 통역자들, 수훈의 전도자들을 포함한다고 볼 수 있어요. 그들을 영접하지도 않고 섬기지도 않았다는 표현입니다. Та 10-аас харах юм бол тэр яасан бэ гэсэн чинь тэр бидний эсрэг балмад үгс чалчаад тэг яасан гэ сэтгэл ханахгүй биднийг хүлээж авч байгаа хүмүүсийг ч гэсэн хүлээж авахт нь хориглож ирсэн гэж тийм. 자, 그런가 하면 그의 구체적인 모습이 10절에 기록이 됐는데 그러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라. 그가 악한 말로 우리를 비방했다고 얘기합니다.
За тэгээ тэр яасан бэ? Хүлээж авахгүй байсан гэж байна. Хүлээж авахгүй. Бо Йоохныг хүлээж авахгүй. Тэгээ эзний одоо өгсөн сануулга өгнүүдийг хүлээж авахгүйгаас гадна зүгээр хүлээж авахгүй байгаад орхиогүй зүрлээд сөрөг үгээр ярьсан гэж. 자, 교회의 복음을 전하는 순회 전도자들, 나그네들이 왔을 때 그들을 영접하지 않을 뿐만 아니라 도리어 그들에 대해서 악한 말로 비방했다는 거예요. Мгм. Тэгээ энэ дэр тийм зөвхөн одоо бид нар гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа вэ? Йоохноос гадна одоо нөгөө нэг тэгээ тархсан итгэгч нар сайн мэдээлэл үздэг байгаа хүмүүс гэсэн. Тэгээ тэр хүмүүсийн талаарх балмад үг гэлнэ гэдэг нь ямар үг юм болоо? Тэ? Зөв биш, тэ? А хүндэтгэлгүй тийм үнэтэй хэлсэн гэсэн. 뭐 하려고 왔느냐? 뭐 거지냐? 가라고. 이렇게 말을 함부로 하는 사람들도 있습니다. 예전에 보면 Ядаж жишээлх юм бол ийм балмад үг гэдэг нь юу хийж байгаа юм гэдэг ч юм уу те. Наатах яатсыг одоо ингэдэг ч юм уу. Ёстой юу гэдэг нь те. Одоо тийм болохгүй юмнууд, чадахгүй юмнууд гэдэг ч юм уу. Гуйлагчин гадныг гуйлаглгүйдэг гэдэг ч юм уу те. Эсвэл алуу яв холд гэдэг ч юм уу ийм үгнүүд гэсэн. 그런데 이 사람은 자, 거기에 한 수를 더 떴습니다. 보니까 За тэгээ дахиад бас яасан бэхээр 오히려 부족하여 형제들을 맞아들이지도 아니하고 맞아들이고자 하는 자를 금하여 교회에서 내쫓는도다 그랬어요. Тэгээ ингэсэнтэй цааш нь харах юм бол өөрөө хүлээж авахгүй. За тэгээд хүмүүсийг хүлээж авах гэж байгаа хүмүүс дээр яа гэсэн бэ? Тэднийг бас ингээ хориглоо тэ битгий над торгоо ойртоод гэдэг ч юм. Наадхаа ингэдэг гэдэг ингээ одоо ийм байдлаар. 자, 이 사람은 나그네를 섬길 줄 모르는 사람이에요. Энэ хүний хувьд шууд утгаараа харах юм бол одоо нөгөө диаспорог тархсан тий эзний ажлыг хийж байгаа тэр хүмүүсийг хүлээж авах тийм сэтгэл нь бүрдээгүй хүн гэсэн. 교회를 찾아온 사람을 영접하지 않습니다. 가서 인사도 Тэгээ 하고 чуулганыг 같이 чуулганыг 수고한다고 격려도 하면 좋은데 영접하지 않는 거예요. Тэгээ чуулганаар ирж байгаа хүмүүс юм уу те тийм хүмүүсийг хүлээж авахгүй. Тэгээд яаж юм бэ? Бүр хүлээж авахгүйгаас гадна одоо тий бий л гэсэн юм бүтэй те ийм сэтгэл зүйтэй байна. 자, 그들에 대해서 악한 말로 비방하고 조롱하고 때로는 멸시하는 말을 하면서 그들을 영접하지도 않고 그런가 하면 맞아들이고자 하는 사람들, 가이오처럼 그들을 섬기고자 하는 사람들도 금해서 어찌 보면 교회에서 그러한 사람을 내어 쫓았다고 얘기해요. Тэгэхээр яаж юм гэхээр одоо энэ байдлыг харахтаа тэр хүмүүсийг бүр харьцангуй бүр эсрэг дүр харагдчихээн тий. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг хараад хөөгөөд үйлдэл нь байхгүй ингэж явсан гэж хэлсэн. 어찌 보면 자기도 못하면 남이 하는 것을 회방나서는 안 되는데 디오드레베라고 하는 사람은 자기도 하지 못하고 오히려 하나님 앞에서 바로 하지 못하면서도 바로 하려고 하는 사람들까지 교회에서 내어 쫓았다는 거예요. Тэг хүмүүс ингэдэг одоо энэ диотреф гэж болохоор өөрөө тус болохгүй. Өөрөө хүний хүлээж авахгүй. Тэгээд өөрөө тэр сайн мэдээний ажилд оролцохгүй. Хажуунаас нь чичлээд байгаа мөртлөө өөр хэн нэгэн оролцох гэхээр нь бүү битгий бойл гэдэг ингээд бусдад бас ингээд саадлаад байгаа гэсэн. 참 어찌 보면 진리의 사람이라고 볼 수가 없지요. Шууд утгаараа болохоор яг чуулганд хамрагдаж байгаа хүн боловч ийм хүнийг болохоор үнэнний хүн гэж хэлэхэд хэцүү. 오히려 진리를 무너뜨리고 또 세상 사람들에게 또 다른 사람들에게 교회에 대해서 부정적인 생각을 품도록 만든 장본이라고 할 수 있어요. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол өөрөө чуулганд байгаа хэрнээ тий эзний ажилд ингээ оролцох биш одоо илүү хүндрүүлж байгаа тий саад болно гэхээс илүү хүндрүүлж байгаа. Илүү одоо тийм хүмүүс тийм хүний төрх бай тийм ээ. 내가 옛날에 어느 지역에 갔다가 좀 큰 교회가 있길래 교회를 한번 방문한 적이 한번 있었습니다. 어느 지역에 갔다가. Тэгээ пастор нэг удаа нэг тийм явж байгаад нэг чуулган байсан. Энэ чуулган болохоор нь явж орсон юм. 그 예배당을 아주 크고 잘 지어서
예배당을 한번 좀 보고 싶어서 한번 좀 거기 갔던 거예요. Тэгээ 지나가다가. Орсын шалтгаан нь юу вэ гэхээр гаднаас харсан чинь их тийм нэг хөөхөн тийм гоё чуулган байсан юм л. Тэгэхээр үгүй энэ ямар гоё юм бэ л ороод нэг харчаа. Ер нь нэг яаж шахын одоо ямар зохион байгуулалттай бол тоо гэдэг чинь ингээ ороод харах гээд орсон. 네, 마당에다가 그 교회 마당에 차를 딱 세웠더니 어떤 분이 나오더라고요. 아마도 그 교회 관리하는 집사님이었던 것 같아요. 나와가지고 딱 보자마자 왜 왔느냐고 그래서 여기 교회 좀 한번 보고 싶어서 왔다 그랬더니 가라고 그러더라고요. 여기 차 빼라고. 차 빼라고. 차를 빼라고 그러더라고요. 나한테. Тэгээд тэгээ яг машина дөнгө зогсоогоод орох гэсэн чинь зогсоогоод буугаал нэг юу өдөр нь орох гэжсэн чинь нэг хүн гарч ирсэн гэнэ гарч ирэнгүүтээ яг чаа ингээл гэсэн чинь би энэ чуулганы үзэх гэдгсэн чинь 교회를 갔는데 주차장에서 차를 빼라고 벌써 그 말 한마디 딱 들어보니까 이 사람한테 그 사람은 교회를 방문한 사람들을 다 내어쫓는 사람이에요. 그러겠네요. Тэгээ тэр хүний ингээд шууд эхний тэр одоо мэдлж байгаа байдал тий таваас машина холдуулаарай гэж байгаа энэ байдлаас харангуут юу гэж бодогдсон гэхээр энэ хүн чинь ер нь эзнэрийн ирж байгаа хүн болгоны хөдөө нөхөр юм шүү гэж бодогдсон. 일반적으로 한국 교회는 그렇지는 않습니다. 일반적으로는 어느 교회를 가든지 주차할 데가 없으면 교회에다가 좀 주차장이 있으면 갖다 세워놓으면 물어보긴 해요. 물어보긴 하지만 대부분 내가 목회자입니다. 여기 잠깐 다니러 왔다가 주차할 곳이 없어서 잠깐 세웠습니다 하면 네네 그리고 다 받아주는 경우가 일반적인 모습이에요. Ер нь Солонгосын одоо тийм соёл гэх юм уу одоо христийн хүмүүсийн соёлд нь юу гэдэг гэхээр магадгүй нөгөө ямар нэгэн газар одоо жишээлбэл христ итгэвч хүн ч юм уу явж байгаад машин зогсоох газар байхгүй бол чуулганы зогсоол төр ч юм уу би ингээд тийм эзний ажлаар явж байгаамаа машина төр зогсоочё гэхээр за тэгдэг гэдэг ингээд зогсоолодог гин. 이런 사람 이건 아주 잘못된 사람입니다. 여기 디오드레메가 харин нөгөө хүн болохоор ч юу гэсэлэр чинь тэр өөр ажлаар яваагүй тэр чуулганыг нь үзэх гээд ирж байгаа тохиолдол байсан ч гэсэндээ яах гэж байгаа ингээл тэр машин олдуулаарай гэд ингээд хэлж байгаа нь болохоор арай өөр эссэн. 오죽하면 사도 요한이 그러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라라고 경고의 메시지를 던졌겠어요. Гэхдээ элч Йохан юу гэсэн гэхээр тэрлөө ингээд нэг юу гэсэн бэ? Битгий одоо би тэр үйлдэлүүд чинь ингээд санах анхаарал мессеж өгсөн гэсэн тийм. 그렇기 때문에 우리가 그리스도인으로서 바른 진리에 속해 있다고 하면 그 진리에 합당한 인격, 진리에 합당한 모습으로 우리가 선을 베풀고 사랑을 베푸는 것이 중요하다는 것을 오늘 사도 요한은 이야기하고 있습니다. Тэгээ өнөөдөр бид нэр харах юм бол тийм үнэн дотор байдаг үнэнний хүмүүс одоо ямар үнээр гаргадаг вэ? Тэгэхээр үнэнний хүмүүс тэгээ хүйтэн хүндий тэгээ зэрсгэсэн ийм үнээр гаргадаггүй харин хайрын үнээр гаргадаг юм ба гэдэг энэ дэр хэлж өгч байна. 우리도 배운 말씀대로 그렇게 살아가도록 해야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэндээ одоо сурч байгаа үгээсээ сургамж аваад урам аваад бас тэгж амьдрахыг ингээ хичээцгээе. 자, 오늘 우리 여기까지 하죠. За өнөөдөр энэ үргээ дуусгая. 자, 우리 오늘 강바트 기도하시죠, 강바트. Өнөөдөр гамбаах залбирч өгөөрэй. За бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Тэмээ агуу хайрын нэрлэр дөрөн ертөнцийг бүтээсэн бурхан минь танд талархаж байна. Та энэ өглөө бүрийг та бидэнд өрөөж өгөө. Та бурхны үгэн дотор өсөж бас бидний тэр сүнслэг өсөлтөнд бас удирдах байгаад бас талархаж байна. Тэгээд өнөөдрийн хичээлээр дамжуулан та бидэнд өмнөнийг зааж бас таны хайрыг ойлгуулж байгаад бас талархаж байна. Тэгээд бурхан эзэн минь та бидний цаашдын үйлчлэл бүр дээр та хамт байж өгөөрэй. Та тэгээд
Бурханд үйлчилж байгаа бүхий л хүмүүсийн таны хүмүүсийн эрүүл мэндийгээд гэр бүл бүхий л чуулган бүрийг нь та хамгаалж, сахин хамгаалж бас та удирдах босгон байгуулж өгөөч. Таны харин хүн Иесус Христийн нэрээр энэ цагт даатхамгүй залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.